e te iwi. Tēnā tātou katoa. Nau mai, haere mai ki tēnei whakapāhotana motuhake mai te papa i te whanganui atara i te upoko o te ika. Tēnā koutou katoa. We're live here at the Papa in Wellington at the marae on the 5th floor of Te Papa, about to begin our parade for Te Reo Māori for Māori Language Week. Nau mai, haere mai. I'm Wena Harawira and I'll be one of your hosts for today. We also have a number of special people who are joining this kaupapa. They include Stacey Morrison, Adrian Wagner and also Kahurani Maxwell. The three of them will be actually out in the field with the parade and having a great time too by the sounds of it. Hui anō tātou katoa. Tātou e pupuri nei I tēnei taona kua whakarerea mai ki a tātou. Ara, ko te reo huia kai manua nei. Tēnā koutou. He tika tonu te mihi ki a rātou I runa I te kaupapa nui mo te reo Māori, kua te tuki I te rānei. Ara, ko te ritena tēnā mo te hīkoi whakāturana, whakamātakitaki mo te reo. Ko te huna kai te oke nui, kai te oke roa, mo te orana tonutana o te reo Māori. Me nā kaupapa maha e whakapiki ana I tō tātou tuakiri Māori, I tō tātou whenua. Well, the parade is actually about to kick off in the Wellington Central Business District. We'll be joining our roving reporters, Adrian Wagner and also Kahurani Maxwell soon. And also we'll be talking to the Minister of Māori Development, Tururoa Flavel, who actually missed his plane from Rotorua this morning, but he'll be joining the float as well and talking to Stacey Morrison about some of the events that will be happening today. Stacey will also be talking to us throughout this special web broadcast about what we'll be seeing and what we'll be experiencing. We have at least 3,000 school children who've joined us from schools in the Wellington district, also Kohana Reo and early childhood centres. Tēnā koutou tamariki mā, nau mai ki tēnei kaupapa, kia kaha tātou, ākina te reo Māori. We have today, we are also going to be looking at some of the people, some of the special organisations and groups that are also joining this special parade. They include policemen. New Zealand Police are actually going to be leading the parade with their special police cars. They have called themselves Pirihimana, which is obviously the translation of New Zealand Police. So these special police cars will be kicking off and heading and leading our parade this morning. We also have a number of groups that have been sponsors for this parade. That includes Te Taurawhiri I Te Reo Māori, of course, Te Puni Kōkiri, Progressive Foods, who have actually donated lunch, which includes a lot of sausages, for the tamariki who are joining this parade today. And we also are going to be talking to people like the Minister, Arapata Hakiwai, who's the Kaihautu Māori here at Te Papa, Michelle Hippolyte, who's also one of the special guests that we have here. She's going to be talking to us too. And we'll also be looking at some of the historical milestones for Te Reo Māori. Hoi anō e te iwi. A big mihi to the Te Māngai Pāho, the broadcasting funding body, who have also sponsored and funded this special broadcast on the web. And we also hope to talk sometime today to a very special guest, overseas guest. Her name is Aoife Finn from Ireland. So those are some of the people that we'll be talking to today. Nā reira, kia tata mai, ka oe haere tawhiti, wakarono mai, mā takitaki mai. Kia ora. Yep. Tell me when. Tēnā koutou. Korite. Kia ora e te iwi, nau mai ki te hikoi whakanui I te wiki o te reo. Kia ora koutou, mihi mai. Tēnā koutou. Kia ora mihi atu, no te Heakura. Which school are you from? Paikakariki, awesome. Ka mau te wehi, tēnā koutou. Kei te ki te koutou I ngā tamariki, e hikoi ana, e whakanui ana I tēnei kaupapa nui whakaharahara. Ko tai mai ngā kura.
government agencies, we've got everybody here to tautoko i te kaupapa. Kia ora koutou, tēnā koutou. We just come back this way. Kei te rongo koutou i rātou e waiata ana. Ko te karni, kia ora. Tēnā koutou, mihi mai, mihi mai. Kia ora. Tēnā koe. Tēnā koe. Ko waito ingoa. Haile ngalo. Tēnā koe. No te hea kura koutou. Te kura Māori o Porirua. Ka pai. He hai, haere mai koutou ki te whakanui i tēnei kaupapa. He ai ki taku ingoa, te ingoa te kura Māori o Porirua. Ina kāre tātou i tautoko tēnei kaupapa, mea ha tātou. Nā reira, he aha tēnei, he waka nā ngā tamariki i hanga? Ai, i tērā tau i hanga tētahi rōpū tama, ko matahinga angaroa te kai hāpai o tērā kaupapa, no reira, mā tātou tēnei waka e kumea ki roto i ngā tiriti o Poneke. Ātāhua, tēnā koutou, ngā mihi. Kia ora, ka pai nā reira ko ngā kura kaupapa, ngā kura Pākehā no hoki, ngā kura auraki ko tai mai, ki tēnei kaupapa, whai mai. It's good leadership, Doug. All good, mate. It's good leadership. Yeah, like the style, like the move. Tēnā hoki koutou katoa e mātakitaki mai nei tēnei mā. Kei te ūtoko hoki ahau o tēnei o ngā hīkoi. E hika mā, mehemea ka titiro atu te kāmera. Ka huri te kāmera ki te titiro ki muri. Kārongo ka kite hoki koutou I te tini o te tangata ko puta mai ki te mātaki, ki te me ngā tari kāwanatanga ko puta mai ki te awhi, ki te tautoko I tēnei kaupapa, he kaupapa nui o tō tātou reo. E hika mā, kei konei hoki
Me ki pēnei ko te toihau o te taura whiri I te reo, kai muri I au. Awe hara mai koe. Aroha mai. Hoi anō e hika. Tutuki o wawata I tēnei rā. Kua tutuki noa. Kua tutuki noa. Te mea nui, kua tae mai te tini me te mano, ngā tamariki, ngā mātua, te hapori, ngā prihi mana, ngā tarika wanatanga, te wānanga o Aotearoa me ira atu, nā reira kua tutuki te wawata ihoa. Me te āhuatanga hoki ki a tāwhiri mātea. Tāwhiri mātea, I kōrero māua I te rā wiki. Nāna te ki mai ki au, ka whiti mai te rā I tēnei rā. Engari ko te mate hoki, ko te pupuhi o te hau, engari kāri te tino kaha, kei te āhua pai. Ai. O hoi anō, me he mea ka hoki kōmuri atu ki ngā tau ōmua, I whakaaro ake koe ka puta pēnei mai tētahi toko tini ki te tautoko I tō tātou reo? Te mea te whakaaro I taua mena I eki te kotahi rau, ka kua te ngāka. Ina nei kua eke pēr ki te rima ono mano, ngā tāngata kuaputa. Ko te wawata a te rātau, ka nui ake ka toko mahake. Ngā tāngata ka tae mai ki te whakanui I te reo Māori. Me te titiro anō hoki ki e rātu tāne matua o te whenua, me te wero atu ki a rātau, ke whakahaere te e rātau, tā rātau ake I koe whakanui te reo Māori, a te rātau me ngā tau whai muri nei. Kuri pia ko te tūmanako ka tīmata hoki I tētahi kaupapa pēnei I roto tā. Ki makaurau ne, nā te mea he kai reira te nui ngō. E whakahaere I koe whakanui I roto ākarana, nā ko te rau emi tētahi mea. Ko tētahi atu mea me tīmata koe ki tētahi wāhi. Nā ko taua wāhi rā no ko pōne ki I tēnei rā. Engari ko taku moe a tōna wā, ka whakahaere tia I ngā taone katoa Aotearoa, a rātau, a tātou rāne, hi koe whakanui I te reo Māori, I te wā kotahi. Ko te mea nui ke hoki, ko te kōrerotanga I tō tātou reo, ne? Ko te mea nui, koina, kei te rangona te reo Māori I ngā tiriti o Pōneke, koina tētahi painga o te wā I tipu ake au I roto o Ngāti Porou. Ka puta koe ki waho I te rā pēnei, kare roa ka rongo koe ka pai te rangi a tāhua nera, I runga I ngā tiriti o te Araroa Ruatoria, o Tiki rangi tukia, engari I tēnei rā tonu kai te rongo a Pōneke I te reo Māori e kōrero te ana, e waiata te ana. Nā reira, e hoa kai te rongo au I ngā tamariki e ākina nei ki te waiata I tētai waiata I roto I te reo Māori. Tērā pia, he waiata me ki pēnei he waiata whakapono tēnā. Kai te mōhio au ko koe tētahi kai tito rongo nui I roto I te ao Māori. Tērā pia ko tō waiata ka rango nā muri ake nei. Kāori tēnei rā pia, hei te pōnei, engari ko te tikana, ko te rānei, ko te kaupapa nei, he kaupapa mā te hapori mā ngā tamariki. Nā reira, waiho tēnei kuraua ki muri, ko atu te atamira ki a rātau tonu, ne mā rātau tonu tēnei rā. Ka pai, kia ora rawa atu ngā hiwi. Hoi anō e hika mā, ko ngā hiwi apa nui tēnā, koe hoki te toihau o te taura whiri I te reo, e mihi kau atu ana I a koutou, e whakarongo e titiro mai nei I tēnei rā. Tērā pēa, tika hoki ki te tuku atu I ngā mihi, ki ngā tamariki, ki ngā mātua, ki a rātau katoa kua puta mai tēnei rā. Kai te miharo katoa hoki tēnei te kite ake, I enei I te toko maha o ngā tāngata kua puta mai. Mo tēnei mea tō tātou reo, ne? Hoi anō ka hoki ake anō rā ki a koutou, e wena.
Ka pai. Engari ka wewe. So here you are in Pelican, you hear the beautiful sounds of the children, and they are encouraging you to be part of the wiki of the Reo Māori. It is Māori language week, and it means that we say kia ora to you. Kia ora to you, lovely ladies, down here by the HSBC. Is that kia ora to you, lovely ladies? Tēnā no koutou, ana, kei konei tētahi kura no. Kei ko tai mai tētahi o ngā whā ki te kororo mai kia. Tēnā koe whā, ko wai tō ingoa. Ko ewa, ko ewa taku ingoa. Ka era tēnā koe, ana, ko wai tēnei kura. Ko te koro o tari tēnei. Ko wai koutou. I rongo koutou i tērā, nā, ko tai mai koutou ki te whakanui, ne? Aira, ki tino whakanui tō tātou reo i ngā wā kātō. Ko te tino tūmanako e hara he wiki noi ho. He tau, he ne, aha, atu. Ko iara, ia wiki, ia marama. Kai te pehea tamariki mā? He mea nui tēnei kia koutou te whakanui te wiki o te reo? Ai! Nā reira, haha etahi o ngā kupu hou mo te wiki o te reo Māori. Kā tēnei kupu? Kā te mai? Kei reira. Ai, hei haha tēnei. Kia pai hoki koe. Kā te tikanga o tērā? What does that mean to you? Good on you. Good on you. Ka pai koutou. So where's your school? Where is that? I've never heard of your school before. There in the bush. Hiro toi te ngahere, ne? Ka pai. So you've come here today. How are you feeling about it? You like being a part of the march? Oh, haere tonu mai, haere tonu mai. What other kupu do we have? We've got Tai e ana haha atu. Haha tēnei. E ke tangaroa, tino pai e nei kupu kanui taku mihi ki tēnei kura. Haha tēnei, Ngawi Hanga, did you make this? Aye. Wow, ka mau te wihi. Oh well, koe nei tetahi o ngā kura e tautoko ana i te kaupapa. Ka pai koutou. Tēnā koe whae ngā mihi nui ki a koe. He's just 13 years old. And so when you think about Te Reo, what are the coolest things about Te Reo Māori? The coolest things about Te Reo Māori, you know, they make me feel
Just tell me when. Riding the flag, you girl. Hey, you're in my group. Tēnā no hoki koutou katoa, kai taku taha tētahi o ngā meki pēnei ngā tangata kua whakanuitia, kua puta mai ki te whakanuitia tō tātou reo. Jenny May Clarkson. Jenny May, you're looking so fantastic after having 2 babies. Honestly, they keep me on my toes. But they're here, they go everywhere with me. And yeah, I feel good. I just feel very proud to be involved with something like this. Wicked, honestly. So, you know, when you were growing up, just a few years ago, you know, did you ever think you'd do something like this? Ka, o kare au I tipu ake I te reo Māori, I te ao Māori, engari kare au I kōrero I te reo Māori. So no, I never thought, it was always in my heart that I'd be involved in something like this, but yeah, to actually be involved with something that's so special, and the first time that we've ever had something like this for Te Wiki o Te Reo Māori, yeah, it's a huge privilege. Ko kite au I a koe I ngā kura reo? Ai, I etahi kura reo, I haere atu au. Ko tērā tutumanako a tērā taupea, ka haere tonu au ki te aku I te reo Māori, engari I tēnei wā, ka awhina hau I aku mahanga, no reira, atona wā. Pehea tō hoa tāne kai te tautoko ia I tō rapa I te reo? Ai, engari, he Pākehā ia, kāre ia I te mohio ki te reo, engari aha ko tēnā, ko tāna hiahia ki te ako, me ana tamariki, ana kōtiro, no reira, tōna wā ai, ka ako ia I te reo Māori, engari, ai, tino tautoko ia ki au. A tōna wā pēr ka kite ia I ngā kura reo? Ai, ko tērā te tumarako, ko ia me ngā mahanga. Ai, koeira. So how old are your babies now? So they're 13, 14 weeks. Oh my God, look at you, girl. Oh. Yeah, I don't know. I mean, then all the fluid went, so you know, it's a pretty exhausting time for us, but awesome. My boys are pretty cool. They're pretty cruisy. I could just hear all those mums watching right now, going, OMG. Oh look, you know, I always just think you just got to get on with life, and your babies get on around you, not the other way around. So I'm lucky that my husband's been at home and he's been super supportive with everything that I've done. So nōku te waimarie. All right then, thank you very much, Jenny May, and tino mihi atu ki a koe mo tō tautoko I tēnei rā. Kei te hoki ake no rā ki a koutou wena, tēnā koutou. koutou, e hara I te mea ko ngai Māori a nake e tautoko ana I tēnei kaupapa. Ko tai mai tētahi ohana no Hawaii. Kia ora. Aloha. Aloha. What's your name? Amalia. Malia, beautiful. You're here for Te Wiki o Te Reo March. What are you doing in Aotearoa? So a group of us, 8 students, 4 from University of Washington and 4 from University of Hawaii. We're here to go
for Indigenous research at the University of Auckland. And you just happen to be here for Te Wiki o Te Reo. What do you think of this event? I think it's really beautiful. We have similar events like this in Hawaii, so this is very beautiful, especially when the tamariki are involved. It's amazing. So you do marches like this all the time? This is actually a first. This is our first Te Wiki o Te Reo Māori parade. What do you think of it? How does it compare to your one? It's really similar, but for ours we close off all road work. And so, what island are you from? I'm from the island of Oahu. Is this your first time to Aotearoa? It is, and I love it. It's really cold, but I love it. And have you had much? You're doing research, Indigenous research. Have you had much engagement with Te Iwi Māori? Or what have been some experiences that you've had with Te Reo Māori? We've been visiting different marae. We've been at University of Auckland. The professors, we have workshops, and we've learned about the creation story and the Waitangi Treaty. So it's really beautiful. Awesome. And so, have you picked up some kupu Māori to take home with you to Hawaii? Yes. Okay, so Akina Te Reo is a big kupu that we're using for Te Wiki o Te Reo. Can you say Akina Te Reo? Akina Te Reo. Woohoo, ka pai wau. E mihi ana ki tēnei whānau, ki tēnei ohana no Hawaii, e tautoko ana i te kaupapa. Ana, kei te kite tātou ko te iwi Māori, ko te iwi Māoli, e tautoko ana. Nā reira, kia ora koutou. Well, kia ora mai anō koutou. We've got Nehe Milner Scudder right here, and Nehe, this is fantastic to see you out here and repping for us for Te Reo. Sorry? Kia ora. So I got someone in my ear, but kia ora, Nehe. Oh, kia ora, bro. So, Nehe, what's your journey like with Te Reo? Oh, I went to Kohanga Reo as a wee fella. I was in the bilingual class through primary, and then I took Māori at high school as well. But I've lost it, so I'm not that fluent in Matatau in the reo. But that's a challenge for me, and something that I want to
get better at, take some classes and ignite that spark, especially being here and the last couple of weeks being involved in the kaupapa here today. So it's a challenge for me to, bring myself back up to speed and get a bit better at my reo. I know that some of those Milners back up in Ruatoria and Tiki and that, they're pretty fluent in the reo, eh? Yeah. Nah, mum and my sister are pretty good at it, and all the whānau back up home. So that's another reason as well, is to go back up home and be able to, have kōrero and just be able to talk with the whānau in the reo and enjoy their company. So you were slightly injured earlier on. So how's the recovery coming, bro? Yeah, still injured at the moment, bro. I'm about halfway through my recovery process. So we're getting there, getting into my rehab now, getting back into a bit of training. So it's good. Oh, awesome. So we can expect to see you around about September. Yeah, September, October-ish. I'll catch up with the specialist in the next couple of months and see how I'm tracking. But that's sort of my aim, is the 6-month mark after getting my surgery done. So we'll see how the shoulder is. I don't want to rush it back and end up on the sidelines again. So I've got to make sure it's all good to go. So you might end up doing a one game for East Coast Ngāti Pro at some stage, eh? I've had a look at the calendar. I think the season might be over, bro. But that's something I'll definitely look at. I managed to get back up the coast about a couple of months ago with Wayne Smith, and we got along to the East Coast training. And I enjoyed my time there, just to be able to spend a bit of time with those fellas and see how hard they go. And they beat Poverty Bay a couple of weeks later. So I don't know if they had anything to do with the coaching expertise there myself and Smithy brought in. But I wish them all the best for the season. And maybe hopefully one day if the stars align, it'll be in a sky blue jersey. See, you heard it first here, ladies and gentlemen. Hey, getting back to this kaupapa te reo, just to round this one up, Nehe, what's your message to all those rugby players maybe out there, that those Māori rugby players, all the rugby players in terms of the reo, because they do the haka? Oh, I don't think it sort of just goes to the rugby players. It's everyone in general. The sort of the average Joe. Especially, I'm probably a perfect example that I lost the reo for a while there, and I'm keen to to be a part of this kaupapa, reignites that spark to want to further take on board a few classes in that. So the message will be to probably just to get in behind it, be proud of who you are, and if you're Māori, then that's awesome too. That's definitely a credit and reason why I've got to where I've come to. So just support the kaupapa and be proud. Pai, kia ora Nehe. Hoi anō kei te huki ake nora kia koutou I roto I te tari matua, te whare matua o te papa, kia koe wena, kia koe rānei kahurangi. Kia ora anō, kei te ahua hoi konei kei te rongo koutou I ngā whahu kei muri au. Ana kotai mai tetahi kura anō. What school are you from? Holy Cross School in Murmel. Holy Cross. So you were telling me that you learned Te Reo Māori at school? Yes. And how have you found it? Why do you think Te Reo Māori is important for Aotearoa? Because Māoris were natives in New Zealand, and it's really cool for learning a new culture, a new language. Hapai, and are you Māori yourself? No. It's new to me, but I love learning it, yeah. Well, are you Māori as well? No. Oh, ka pai, kei te kite kau tamariki kei konei e ako ana I te reo Māori, he tohu tērā, me kaha tātou ki te ako ne. Kia ora, how are you? Good, thank you. And are you learning Te Reo Māori as well? Yep. What are some of the kupu that you've learned? I'm not really sure. Ākina Te Reo, have you learned Ākina Te Reo yet? Ka pai. Well, ai e te iwi he aranuatunga kura ko tai mai me taku whakamiharo hoki ki a rātou e tautoko ana I te kaupapa. How do you feel about this march? Is it a cool day? Yeah! Can you all say, when I say tahi rua toru, you say ākina te reo, tahi rua toru. Ākina te reo. Oh, we've got to do better than that. On 3, ne, tahi rua toru. Kareo I te mohi o hao tērā ko pungari I te ngana mātou ki te ki ākina te reo.
kororo hia te reo. E hika mānau mai anō ki te pokapū o tā mātou hikoe whakaaturana whakamātakitaki i te rānei i te papa. We're all looking forward for when the parade eventually ends up here. They're marching from the Wellington CBD here to Te Papa on the waterfront. He paku kōrero mō wā mātou kaiwaiwai, kairipoata i runa i ngā tiriti, te taha o te hikoe. Ko Adrian Tanaroa Wagner, tētahi, no te whānau apanui te tanatara. He pāna no ona, no nā iwi o te upoko te ika whanganui me Taranaki. He kai ako reo Māori a Adrian, he kai whakapāho reo Māori hoki. Koia kei te hautū, kei te whakahaere i ngā mahi i te teihana reo Māori o te upoko te ika i te whanganui nei. Ko Kahurani Maxwell, tētahi atu o nā kai waiwai mo te kaupapa nei. Kua hau te rono mo tana tū i roto i ngā mahi ārehia ara te kapahaka, nā kapahaka o Ngāti Rani Wewehi me nā uri o te whanua. I tēnei wā, koia tētahi o nā kai ako mo te tohu pairua e pāne ki te kapahaka i te wānana o Aotearoa. Ko Stacey Morrison o Ngāti Tūhaurani me Ngaitahu, te kai tātaki nā kōrero me nā mahi mo te hikoe whakaaturana whakamātakitaki nei, kai te hautu ana i ngā mahi mai te pokapū o te taone nunui ki te papa. Koe anō e te iwi kua ki te i ngā tānata maha, kua rono koe i ngā kōrero mo Jenny May Clarkson, kua tāmoko hia te reo Māori ki tōna whatu manawa i nānei, kua rono hoki i ngā kōrero mō Nehe Milner, e kōrero ana mo tana mahi whakarauora i te reo Māori i roto nei i aia. Ko etahi atu o a mātou kai kōrero mo te rānei, ko Julian Tennyson. Koia tētai ho nā kai whakaari, he tamariki rawa tonu. No te whakaaturana, te kiriata, Hunt for the Wilder People. Ko Andrew Mertens hoki tētahi atu o nā kai tautoko i te kaupapa nei. Koia tētahi o nā kai tākaro Futipōro Rongonui o mua. Hoi anō e te iwi, kua ki te koe i nā tamariki, i nā mātua, i nā kuia koraua, kai ako hoki, e tautoko ana i te kaupapa i runai ngā tiriti o te whanganui ātara. E hikoe nei, e umere ana, e pakipaki ana, e waiata ana. Hai aha, hei tautoko i te reo Māori i te rānei.
Kia ora no koutou, ko tai tātou ki te pito mutunga o te hikoi whakanui i te wiki o te reo Māori. Kei konei tētahi o ngā prehi mana e tautoko ana i te kaupapa. Kia ora. Kia ora. What's your name? Hey, Roger. Kia ora, Roger. How has the parade gone? How do you think it's from your guys' perspective? Yeah, it's gone very well. Traffic's a bit gridlock, but it's not too bad. So safety is probably a big thing from your end, and you've felt that it's been handled well? Yeah, all well. And this is the first parade that's happened in Wellington. Do you think this should be a regular thing? Yeah, it's a good thing. And what about in the police force? How will you guys be exercising your te reo Māori? Oh, just supporting them in their parade and that. Yeah. And what about some of the kupu? What are some of any kupu Māori that you've learnt on this parade? No, not yet. The good old kia ora is easy to do, isn't it? Kia ora, definitely. Yep. I'll give you one word to take home with you now. One kaupapa for te wiki o te reo Māori is called Ākina te reo. So can you say Ākina te reo? Ākina te reo. Ākina te reo. Ākina te reo. Ka pai. So when you're doing your pulling anybody up, you can say to them, hey, Ākina te reo. Ākina te reo. Ka pai. Oh well, mihi nui ki e nei hunga e te aki ana i te kaupapa. Thank you. Kia ora, Aoife, is that how you say your name? Kia ora, ko Ben Bobin te Maunga, ko River Boyne te Awa, ko no Airani te Iwi, ko Aoife tōku ingoa. Kia ora, thank you. Tēnā koe, Aoife. Aoife, you've come all the way from Ireland. I was gobsmacked when I first saw you on the internet, on Facebook. Yes, it's a long trip, all right. Similar weather to Ireland? Or? Yes, quite similar. This is a beautiful Irish summer's day. Oh, well, good on you for coming all the way, and good on you for getting into the language. I know you've probably answered this question many times before, but what's so attractive to you about Te Reo Māori and the tikanga Māori and all those sorts of things? For me, initially, it was the grammar of the language, and then when I got into studying it, it just was such a beautiful language. And in Ireland, we say Tír gan teanga, Tír gan anam, so a country that the language is a country that has soul, and I think we should embrace it and learn it. And it's a gorgeous language, so I fell in love. Yeah. So, in terms of the clans and the way iwi Māori have their whakapapa, so to speak, is it something similar in Ireland, or?
I don't, not that I can recall. I don't think so, but certainly I've never experienced hospitality like this before, but from my host Te Wānanga o Aotearoa, and hospitality is very much in Irish culture as well, and very close-knit family community, and there's similarities there. And I know that people live for generations and generations in villages and whatnot. Is it in places like Ireland? You know, the place where you're from in Ireland, how long has your family been there for? Oh, well, my family have only been there since possibly the 50s or the 70s, so my four grandparents weren't from the area, so I'm a blow-in, I'm a newbie to the East Coast. Yeah. Oh, you're from the coast? I live in the East Coast. I was brought up in the East Coast, so my family are from inland and the west as well. But yeah, no, I love it. It's gorgeous. The whole island is fabulous. Showing you off to the world? Yeah, we've travelled around, but they've been very welcoming, and I've had plenty of opportunities to rest and get some sleep as well. But it's been so exciting. I'm kind of running on adrenaline just being here. It's wonderful. I'm only here for 2 weeks, so grab it and make the most of it, you know. 2 weeks, that's not really enough time, is it? You'll have to come back. Absolutely. This is my first trip to Aotearoa, but it certainly won't be my last. I can't wait to come back already. Ka pai, Aoife. Well, thank you very much for... Kia ora rā e te iwi. Ko Aoife Finn tēnā, no te whenua o Airihi, e hoa arapata. Ko taku uri pēr tēnā, he toto Airihi kai roto ia. He toto Airihi tāku. Ko tau uri tērā. Koe tātou, nida. Kai taku taha ko arapata haki wai no te papa. Tēnā koe e hoa, tēnā kōrero hia mai, e haha nei nā mahi tautoko a te papa i tēnei hikoi whakamātaki whakāturana. Hoi anō i tēnei, otira i tēnei kaupapa mo te wiki o te reo Māori. Koere tā mātou nei tautoko nei ki te hara mai te tini me te mano, ki rungi te marae, ki roto tunu nei i o mātou whare. Nō reira, mai rā no tā mātou nei tautoko ana te kaupapa. Nō reira, me atu mātou ki te taure whiri te reo Māori, mena hara mai ki te kōrero tahi. Tō mātou whakaaro, ai, kā tika, me pēhe hei āwhina atu. Kāre kore tu atu tēnā. I roto i tō ake whānau, hea nei tāu nei mahi ki te tautoko i te reo Māori, ki te whakapiki ake i te reo Māori i roto i a koe i tō whānau hoki? Te rape me kōrero te reo. Me kōrero ki te kāinga, ki te i wainganei te whānau, koere te kiau nei, koere te mea hei kia mautunu tātou ki tō tātou reo. Kia kaue tātou e waiho nei ki ngā ki runga i te marae, koe he rangatira tēnā kaupapa hoenora, me hoki atu ki te kāinga, me kōrero i ngā wā katoa. Kōrero nei ki o koutou, ki o tātou tamariki mokopuna, kia pai ei te rongo, te whakamauna i ngā kupu no reira. Koera tā mātou whānau nei hoki ki te kāinga kā kōrero. E hoa tēnā koe. Kia ora. He puku mahi tēnei tanata, e rite ana ia mo te haere mai o te tini me te mano ki tēnei o nā whare nunui o te whanganui ātara ara te papa. Tēnā koutou. Kia ora rā. Ana, kua whakatata atu tātou ki te papa. Ana, titiro ki te... Papa, kua taimai ki te mihi kia tātou. So look lively, everybody. Te aro tonu te ihi, te wihi, te wana. Get yourselves ready just like Leia does. We say, kia rite! Kia mo! Okay, then you have to come and help us here. Kia ora koutou. Te wiki o te reo Māori. Te reo Māori whamilele. Taurua taruwha. Te reo Māori e turia.
E hika mā kei te titiro koutou i nā taitama tāne me nā taitama wāhine. E haka ana. E whakatutu ana i te puehu. I te pokapū o te whanganui ātara. Nō nā kura o te rohe o te whanganui ātara. Nā tamariki nei, nā tauira nei. Koe rei te wahana e tautoko ana. I te hikoe whakamātakitaki kāturana o te reo Māori te take. E tūwana nā kaumātua i runa i tētahi o nā papa whakāturana i te tautoko i nā mahi a nā tamariki. Ai te āua potiti haere te mahi a nā kaihopu pikitia hoi anō. Huri huri haere ana, kimi haere ana, i nā mahi pai, i nā tānata pai hoki. Kei te upoko o te hikoe whakamātakitaki whakāturana. Arā tētahi o nā wātene Māori. E ārahi ana i nā papa whakāturana o te hikoe. Kua whai taima ki te kihi i Wanauri, tētahi o Wanauri. Ko nā wātene Māori, tētahi o nā rōpū e tautoko ana i wātātau mahi te rānei. Kei reira hoki nā pirihimana. Kei reira hoki nā pirihimana. Nā kura, nā kōhana reo, nā whare wānana. O tira nā whānau e tautoko ana i te kaupapa. E te kite koutou i te fiore o te hikoe. Aiwa, kia rite ana nā mahi a te tanata hopu pikitia. Ara, koe ki te i te whānui, i te fiore, o nā tānata, e hikoi ana i te rānei. I te kai tātaki, ko Stacey Morrison, rau ko Jenny May Clarkson, me te Wiwi Ngāti, o Nehe Nonga, me nā tamariki hoki. Te rahi hoki o nā tamariki te rānei.
So as I said, you have super fun in your department, and we will have a hui and a whare nui as soon as everyone comes in. So tainua torupa. Kia ora anō te iwi kei te hikoi tonu mātou te maria ko tai mai te CEO o te Puni Kōkiri. Kia ora Michelle, morena. Morena. Kei te pihea koe? Kei te ora e rānui tēnei, ki te hikoi ki runga i tēnei kaupapa o te reo Māori. And I see you brought your staff out today. Ai, ko te nuinga o etahi o a mātou o te Puni Kōkiri i konei, i haere ki te tautoko tēnei kaupapa. E te kāna. So what is the catchphrase that they're saying? Tau care. Oh, tau care. Okay. So this has got to be a bit of a busy week for you guys, ne? What are some of the events or kaupapa that Te Puni Kōkiri is rolling out? So like some of the other agencies, we've got quizzes this week. We've got sharing kai on Wednesday, and then have something to do on Friday altogether. Awesome. Now, Te Puni Kōkiri is a pretty important agency for Te Iwi Māori. What are some of the initiatives that you guys do within your own organisation to tautoko te wiki o te reo Māori, or te reo Māori generally? Well, Te Reo Māori is a kaupapa for government at the moment as we give expression to the Te Reo Māori Act, and so we're right in the frame of helping Te Mātāwai set up and then making sure that we can well support Te Mātāwai really well and get the government's position in place for what it needs to do to give effect to Te Reo Māori. How has that been? How has Te Mātāwai been going for you in your organisation? Well, we can see all the iwi coming together and appointing their nominees, so that's off to a good start. And we're hoping that they will be ready to meet in October and get the ball rolling for the work ahead for them and the work ahead for government as well. Now, how do you think today's gone? It's pretty awesome. Their first time. Amazing. And I know when I was talking to Ngāhi Wea Te Tauta Whiri, we weren't sure how it was going to roll, but there we go. We've got thousands turned out, and just goes to show that at the heart of our tamariki, it's easy to speak Te Reo Māori. We just got to get their mātua to speak Te Reo Māori as well. Those are awesome messages, Michelle. Tēnā koe, and I want you to carry on with your hikoi and your whānau of Te Puni Kōkiri. Hoi tika tāna, kei konei ngā tamariki ko rātou te apopo Te Reo Māori, kei konei rātou ki te tautoko i te kaupapa, āki nā te reo. Tai mai te hikoi ākina te reo ki te papa me te pai hoki o te wairua e heka mā.
I tēnei wā karautino mōhio e hia te nui o ngā tāngata kua hara mai i runga i tēnei kaupapa. Taku mōhio nei kei te takiwā o te 5,000 pēr te nui. Engari ka tonu te mōhio. Toko maha tonu ngā kura, ngā tamariki o ngā kura kua tae mai nei ki te tautoko ake i tēnei kaupapa. Me te whai hoki o te wairu o ngā tamariki, te kaha hoki o ngā tamariki ki te waiata i ngā waiata Māori. Korongo pēr hoki koutou i te āki o ngā tangata i runga i te ni pāpāho e aki ana i a rātou ki te waiata i rā waiata. Nā kai tēnei kaupapa i tēnei rā hei aki i tō tātou reo e hika mai. Ai, ahakoa te āhuatanga o te hau e pupuhi mai nei e hika mai. Kei te whititunu mai a tamanui te rā ki runga i enei o ngā tāngata. Ata kua tae mai nei ki te aroaro o te papa i tēnei ata, i tēnei ahi tonu pēr. Kia ki te ake au i te taima, kua rua te kauma tahi miniti hipa ki te kauma rua karaka. Kua tae mai, kua kai te ahua nui haere te runga ki te aroaro o te papa i tēnei wā. Kai te haere mai tonu ngā tāngata o te hīkoi. Tērā pēr kei te takiwā o Lantern nei ki tēnei moka o te hīkoi. E hika mā, kei te suatau ki te nui, ngā haki, ngā tamariki, ngā mātua, me rā tū āhuatanga, kua tatu mai nei ki te aroaro o te papa i tēnei ahi. Ko te mea nui ke, kua hara mai rātou i runga i te kaupapa ko tahi, ko tō tātou reo. Kua hara mai ki te ākina i te reo i runga i ngā huarahi o Pōneke. Akuni pēr ka haere tēnei kaupapa ki wāhi ke atu. Engari i tēnei rā kei te taone nui o Pōneke tēnei kaupapa e āki ana i te hunga, e mahi ana i roto i ngā tari, kāwanatanga ki te kōrero, ki te āhua whakahua tika pēr i ngā kupu Māori. Nā reira, koe nei rā taku miharo ki tēnei kaupapa i tēnei rā hika mā. Nā reira, kia oti ake i au, me pēnei pēr te kōrero, he ātāhua hoki te wairua, he ātāhua hoki ngā tamariki a rātou kaha ki te whaiwhai haere i ngā tohu o ngā mātua, paitunu ngā tamariki, paitunu hoki te whakahaere o tēnei kaupapa i tēnei rā. Nā reira tēnā koutou, kia ora tātou. Pretty close. Kia ora mai anō e te iwi, kātahi te kaupapa ātāhua rawa atu ko tēnei, kei te kite i ngā tamariki, ngā pakeke, ngā kaumātua, e tautoko ana i te kaupapa. It's just awesome to see how many people have turned out to tautoko i te kaupapa. We've had people coming out from their windows, people drinking their coffee and getting things thrown at them, awesome things. So to tautoko i te kaupapa. Kia ora! Kia ora! Morena! And this is all we've heard. We've heard haka,
Kaiata, and we've had some drummers up the front there as well. Everybody has come out to tautoko. Māori mai, Pākehā mai, Haina mana mai, e tahi tangata no Hawaii. Kei reira te minita mō ngā take Māori a te Ururoa. Kia ora. Kia ora koutou. Mihi mai. Kia ora. Live streaming on Te Taura Whiri. Mihi atu. Tēnā koutou e te iwi. I'm joined right now here at the Papatongarewa with Celia Wade-Brown from the Wellington City Council. Tēnā koe, Celia. Tēnā koe, Wena. He rā ātāhua tēnei. Ai, te rā ātāhua ki te whanganui ātara. Tēnā koe. Well, tell me first of all, how is the Wellington City Council actually supporting this hikoi for the reo Māori? We've brought along a number of the colleges to welcome people along the route. We have got a really wonderful treaty relations team in the council. Billy Tate-Jones is my great mentor, and she's helped me learn a little te reo Māori. As the mayor of the capital of Aotearoa, I think it's really important that I acknowledge the first language of this place. You've had a lot of experience within the City Council about the importance of te reo Māori, but looking back on your own life, on your personal experience of te reo Māori, what was it like for you as a child growing up in New Zealand? What was the place of te reo Māori within your life? Well, I only came here in 1983, so I came as an adult, and 30-something years ago, te reo Māori and the whole te ao Māori didn't have the same... It wasn't at the centre of people's lives as I think it is now. I remember my very first visit to a marae, an urban marae. I didn't even know that you had to take your shoes off before I went in. I think now, when I was inaugurated as mayor, we had a beautiful pōwhiri, and again, maybe that was one of the early... that wouldn't have happened for the previous 30 mayors at least. So it's really awesome. And the relationship with the mana whenua teaches me so much about this place. It teaches me about some of the past issues of resilience and gives me a lot of hope for the future. And when I go to Asia leading a delegation, it's the Māori presence and the connection with Māori that makes us different. We're not Canada, we're not Australia, we're not Great Britain, we are Aotearoa, New Zealand. It's been amazing for me today, anyway, to see how many Pākehā there are on this parade, for this special occasion itself. How about you? Is it surprising to know that so many Pākehā are supporting te reo Māori? Well, I've been on a few courses over the years to teach me a little bit about tikanga Māori as well as te reo Māori, and there is a hunger to learn. I mean, we've come from all over the world, Māori people first, and then British and Chinese and everybody else, and it's of course it's a Māori culture, but I think everyone that lives in New Zealand feels that they want to know more about it and be part of it. I was very encouraged by the attitude of the multicultural councils of New Zealand. They see a bicultural foundation for a multicultural country. Celia Wade-Brown, thank you very much for joining me today. I imagine you'll want to go down to the forecourt and grab a sausage and get blown about a bit by your famous wind, and I hope you have a great day today. And have a wonderful time, and kia kaha. Kia ora.
Mahi au e hoa. I'm a much better person because of it. Akina te reo, I can totally support what Jenny May said. She used to be stink-ass, but now she's quite cool. And so this is all because of te reo Māori, our hoa mai. Kia ora koutou, look at those beautiful haka-ites coming on in. This is because we celebrate te reo Māori. A-E-I-O. Te reo Māori for me and you. Tahi rua tore wha. Te reo Māori is who we are. Now there is a song that we all learned to school. Don't try and tell me you don't know it. Doesn't matter who you are. You learned this song at school. So let's sing it, everybody. And there's only one dodgy line that no one knows, but you can do it. Kia ngā koutou tapatahi. So tū te reo mai nā iwi. A whama, kore iwi wha. Because you are too much. How much? Kia ora hoa mana tamariki ma, or someone who is tamariki-ish. You can stay on this side, and then we will have our pakeke, and anyone who wants to go to Pōwhiri come through on this side. Tamariki ma, you're going to have lots of fun, and anyone who stays with you has to be a fun guy as well. Kia ora koutou. Are your waiwai okay? Have you still got energy in your waiwai? Have you still got energy in your upoko? Kei te hia kai koutou. So, put some love for te reo in your puku and a little bit of kai. We'll see you again soon. Kia kaha tātou, kia ora. E kare mā, nau mai anō ki tēnei wahana o tā tātou hīkoe whakamātakitaki whakaaturana e haere ake nei i te papatonga rewa i te whanganui ātara.
Kai konei a hau, kai te papa, kai te takatū, te māpū nei, i te pōhiri, i te iwi e haere mai ki runa i tō rātou marae. O tira, kai te haere tonu mai, te fiore, nā tānata kai te fiore o te hīkoi, a kene ka re roa kua haere anō nā mahi i runa rā, i te mahau o te papa tongarewa, he mahi whakanahau, he mahi rēhia, he haka, ara, nā tānata, nā taitamatāne e haka ana. Koira te tino mahi ana nā tai ahi o tēnei kaupapa. E haka i te haka a tāne. Hoi anō i te iwi. E haere ake nei, ko nā mahi taunaki i te kaupapa, ara he whānai i te marea, he mahi tēnā nā Progressive Foods, Super Value Supermarket. Simon Bull is the owner-operator of Progressive Foods Super Value Supermarket, who has taken on the gigantic task of feeding all of these kids free of charge as his way of supporting this very special day. Hoi anō, kei te tūhono mai koutou, ki te whakapāhotana motuhake, e haere ake nei i te upoko o te ika, mō te reo, te take, i tēnei rā whakahirahira, i tēnei wiki tautoko i te reo Māori. Ko Stacey Morrison, te kai tātaki i tēnei kaupapa, mō tā tātou whakapāhotana motuhake, ko Adrian Wagner, rāo ko Kahurani Maxwell, nā kai waiwai o tā tātou hīkoi, e kōrero ana ki nā tānata e hīkoi haere ana i nā tiriti. Ka hua nei, tatana ki te toru mana, kai te takiwa o te toru mano, 5 mano rā nei, te maha o nā tānata, kua puta mai nā tiriti o te Whakanui-a-Tara, hei tautoko i te kaupapa. Ana, he paku whakaaro, he paku kōrero mō tēnei kaupapa mō te wiki o te reo Māori, i pūā wai te wiki o te reo Māori, i roto i te huina ranatahi, ara he rōpū e whakakotahi ana i nā tauira Māori, kai nā whare wānana o te motu, me te reo Māori Society, i nā tau whātakau mārima ki muri, ana ka tipu te hiahia kia tohua tētahi rā, hei rā mo te motu, i te ara nāke o te whakaaro kia tāpaia he petihana reo Māori ki Pāremata. Nā neke atu i te 30 mano, nā tānata i wai tohu i te petihana, ko te rā i whakarite hei kawe atu i te whakaaro, ko te tekau mā whā o mahuru i te tau, whitu tekau mā toru. Ko nā tamatoa tētahi atu o nā kai taunaki i te petihana i taua wā, i kōkirihia te kaupapa i te wā, kāre he imera, he pukamata, he ipurani rānei, he tihau me ue rā atu mahi kaupapa, me āta, ko te mahi a te huna nei, me āta whaiwhai rawa te tanata kia wai tohua tōna ingoa, ki tōna rina tonu i te petihana. Ana i te tau 70 mārima ka neke hia e te Reo Māori Society, te rā o te Reo Māori, ki te wā, ki te wiki o te Reo Māori, kia ōru atu ai ki nā harare o nā kura tuatahi me nā kura tuarua. Ana ka tautoko hia tēnei wiki e te tāhuhu o te mātaurana. Ana i tēnei rā, kua puta mai nā tamariki, kō huna nā tamariki ririki ki te āwhina i te kaupapa, mai nā kōhana reo o te Whanganui-a-Tara. He mea, he kaupapa nui te kōhana reo, i tū mai te tuatahi o nā kōhana reo, i konei i te upoko o te ika, i nā tau 80, i nā tau tekau 80, i tū mai tēnei kōhana reo, i wainui o mata. Nā, he mea tautoko nā kaumātua o te motu. Kia pua wai tēnei take o te kōhana reo ki te motu whānui. Ana mai te tīmatana o te kōhana reo ko nā kaumātua kai wainanui pū o te kaupapa. Ko tōna pūtake ko nā mōhiotana, a kuima, a koroma, nā rātau nā kaumātua i hāpai te kuhuna o nā kōhana reo ki nā hapori Māori. Nā rātau hoki te tikana ako
i whakatakoto, kia noho ai hei ako mana Māori, no te whānau katoa. No te tau 82 ara, ka tū te kohana reo tuatahi ake ki puke atua i Wainui o Mata. Kei te pūtake o nā kohana reo ko te whānau me nā tikana. Ko puta mai nā whānau Māori, me nā whānau Pākehā, i runai nā tiriti o te whakanui-atara. Hei tautoko i tēnei hīkoi whaka takitaki whakaaturana, ka akonia nā tamariki e nā pākeke, me nā kraua, me nā kuia, kia rumaki nā te maiti ki te reo, kia kahaho ki te kōrero i te reo, ki roto i nā kaina. Ana, ka hoki anō tātou ki te mahau o te papa tongarewa, kare kai te kotiti haere tonu wa tātou pikitia. Ara, whakarono mai, mātakitaki mai e te iwi. Ki nā mahi, nā taona ki tahuti.
Kia ora mai anō e te iwi, ko whakaeke mai te tira ki runga i te papa o te papa. Anā ko kimi au i tētahi tangata hei uiwi māku. Tēnā koe Mark Bradley, kei te pihia. Kei te pai, nā mihi nui. Ko āhua whango, hoi anō, ko tūtu ki te kaupapa. I ki te awi a koe mahi ana i te hakapohiri i te taho tōkura. Ko wai tōkura? Ko taku kura, ko te kura Māori o te kura kaupapa Māori o ngā mokopuna. Hoi anō, ko te kāhui e nei o ngā kura Māori me ngā kura tuarua o te whanganui atara katoa. I whakarite a mātou kia haka, kia tautoko i tēnei kaupapa nui whakaharahara i tēnei rā. Tēnā koutou, nei, ki te awi ngā rangatahi e haka mai ana, ki o whakaaro, heha tēnei kaupapa ki a rātou? Ko tāku ana, kia mātou i te kura, he wāhi reo Māori, he wāhi tikanga Māori, ko tāku kia whai wāhi i waho atu i te kura. I nā tiriti, kia whakaoki mai te reo ki nā tiriti, ki nā toa, ki Wainganui i te Marea. Koe nei tāku i rungi te kaupapa nei, ko tāku kia rātou, ko koutou nā rangatira o tēnei kaupapa, ko koutou nā kaiarahi, kia whangai atu te reo ki te iwi whānui. Kia whai tangata kōrero atu. Tika tonu tāu e hoana. Kei wari tātou, he Pākehā koe. Nā, i timata koe ki te ako i te reo. Me pehe e aki ai tātou i Aotearoa whānui ki te ako i te reo. Ko tāku, whakamahi e te reo e mōhio ana koe. Kau e mataku. Hoi anō, he pai ki te ki atu ki o hoa kei te timata koe i te kaupapa. Kia tautoko hia mai koe e rātou. Ki te ki atu koe ki o hoa mahi, kei te kororau i te reo. Ana ahakoa tapepe, ahakoa he whakatika mai, āwhenatia mai. Engari, ko te reo kia rere, ko te reo kia tika, ko te reo kia Māori. Me eke ki tērā taumata. Hoi anō, me timata, koena. Ana he nui nā wāhi ki te ako i nainei, aipurangi rānei, ana ko taua kōtiro no airiri. Ka tai ino, ka tai mai, koe mōhio kei ki te reo. Ana miharo, he tauira ia kia tātou i konei. Kamatu, he tauira hoki koe o te ako i te reo. Ana ko te kaupapa o tēnei wiki ko ākina te reo. E ākina ana koe i o rangatahi kia whakamahia i te reo o waho atu i te kura? Ai. Koe nā te wero nui, he kura reo Māori tō mātou, hoi anō, kia hiko i nā tiriti, haere ki nā toa, ki whea, me utonu ki te reo Māori. Ana, kia rongo a Aotearoa i tēnei reo rerehua. Tika, tēnā koe, whai wāhi mai ki te koro mai ki au. Ko koe te tumu aki o te kura nara me haere pia koe ki te whakatika mai ana. Ki wiwi, ki wawa, ki Ai. Ko tēnei te waiata mo te wiki o te reo Māori no reira, kani mai.
10 seconds. Tēnā no hoki koutou katoa. Kai konei tētahi o ngā mātanga reo. No roto mai I ngā kāwai whakapapo Ngāti Raukawa. Tēnā koe Piripi. Tēnā koe Adrian. Tēnā rā koutou te iwi I tātātou kaupapa nui. Koe no Piripi, kia hoki ake ki ngā tau ōmua, āhua rua te kautau, toru te kautau, whā te kautau, rānei. I tupu I roto I a koe te whakaaro ka puta pēnei mai te whakanui I tō tātou reo? Ai nā hoki, ko te ko tino whānui haere te āhua o te hia o te reo, o te tangata ki te reo, te whakaako ki te reo, hei tōki ngā mahala ki te hikoe o te tau waru te kau mātahi, I reira mā o taku wahine menga a mā o tamariki, I roti I te tūru, I te premi I tō oa, hikoi atu I te tōroi o te tāoniki ki te whare pāremata, I te whakahau. I tēnei rā, ua hikoi mai I te whare pāremata ki kone, me te tini anō o te tanga inu I te harikoa. I te kahau oki o te Māori ki tōna Māori tanga, o si rā, ko te hohonu tanga o te mene ko te reo Māori, ko pakariki atu te reo Māori, ko piki te mana, ko piki oki te whakapono, ko piki te mōhiotanga wā tātou te mariki te reo Māori. Wana koe nei te haringa nui, ko te wawata tēnei Adrian, kei te mōwe, mai rāno, kia reo rua te Māori. Kia reo rua te Māori, ana inaia nei, ki te ene āhuatanga, ko wai te Māori e kore harikoa. Ko te tūmanako pēr ka kitea te ao auraki ki te pai o te reo Māori me te ao Māori. Ai, hei te kitea mai. Ko te tehi, te wehi, ko te wana, te tūrangatira o te Māori. Wāhi nui tonu tēnei o te rangatīratanga o te Māori, ko te reo Māori. Me tō tātou kawe haere te reo, te koro hoki te reo. Tāia tuki ki ngā mahi waiata haka, ngā mahi rangatira o tātou kui e korau. O reira, he lawe. He mea nui hoki ki te Māori te hui, he heka. He hui tūturu tēnei, ne? Te hia hoki o ngā iwi, o ngā kura kei konei. Nō reira kei te mihi au ki ngā kai whakahaere ki te hunga whakapauka I te whakatui tēnei rā. O tira o tātou reo irirangi Māori, me te pāho e kawe nei e koutou tēnei rā. Koe no Piripi, ko koe tētai I hikoe mai tōna tīmatatanga ki tēnei pito. Pēhea te wairua ki a koe kuahua whakamārama haere nei. Engari, I roto I a koe tonu, pēhea te wairua. Tau tēnei rangi, o te hiwi ke koneka, he wairua hari. Nikoa, he wairua pai, I rungi te ahaka, ka ki te roti te kanohi, koa, wa hohonu tēnei ngā pai aka o te tangata I tōna tūranga wāwai anō. Tāia tiki ngā hoa Pākehā, nā reira, koe nei te haringa nui, he maha ngā tohu pai kei konei tēnei rangi. O kia ora wā atu ki a koe Piripi, hoi no, ko rongo pēr koutou, he wairua pai tēnei watatu ki te aroaro o te papa, me te toka maha hoki o ngā tamariki ngā tāngata, e tautoko ake I tō tātou reo. Me pēnei pēr te kōrero, he au taia. Ka hoki ake nō rā ki a koutou. Adrian, hoi anō e te iwi, tēnā koutou katoa, nau mai ki te papa. Kai reira mātou e takatū ana ki te pōhiri I te māpū kairaro, ara ko te hikoe whakaatu rana, whakamātakitaki, e haere tonu mai, ki runa I tēnei papa ka meha whakahirahira o te papa tongarewa. Hoi anō, I rono koutou I nā kōrero a Piripi Walker, koia tētahi o nā rina raupā o te rōpū nā kai whakapūmau I te reo Māori, a nā rātau I whakatakoto te kreme mo te reo Māori, kia whai mana te reo Māori I raro I te ture I te tau 84. Ko tēnei kreme a wai te kaumātahi, wai 11, te tuatahi rawa,
o nā kre me horapa a motu a te iwi Māori ki mua i te rōpū, te rūnana whakamana i te tiriti. E whāwi ki te roa o te noho ana i te tau 85, i te tau 86. Ka puta te whakatau a te rūnana e ai ki te wahana tuarua o te tiriti o Waitani he tauna te reo. Mō ho tātou ki tēnā. Whāia, ko te ture mo te reo Māori i te tau 87, ko tāna ko te whakamana i te reo Māori me te whakatū i te taura whiri i te reo Māori. Me te maha noa atu. Hoi anō, kua ki tēnā tamariki e hi koe ana i te rānei, me ki ko rātau nā hua o nā kaupapa maha, i tīmata mai, i pua wai mai, i nā tau te kau o te whiti te kau, waru te kau, i nā tau ki muri. Ko nā tamariki e hikoe nei nā hua o wera kākano i ruia i taua wā. Ka mutu kua puta mai rātau i nā kōhana reo, i nā kura kaupapa Māori, hui anō i nā kura auraki e tautoko ana, e ako ana i te reo Māori, me nā wānana Māori o te motu whānui nei. Taka tū ki runa i te papa tongarewa, kai te kite i te maho nā Pākehā e tautoko ana i te kaupapa nei. Te punuara, e mene ana, hoi anō e te iwi. Ko tātou tēnei, e tatari mai ana ki te huna, kia haere mai, kia pōhiri tia mai rātou, ki runa i te papa tongarewa, ako ake nei. Kia ora mai anō koutou. Ko te taura whiri i te reo, kei te whāngai te reo ki te iwi, kei te whāngai hoki i te iwi, ki tahi o ngā kai, ko tai mai te tahi o ngā kaimahi, ko tuehu tēnā koe. Tēnā koe kaurangi, koutou katoa, te iwi, tēnā koutou. Kia ora, nā, kei te kite au, kei te whāngai koutou i te iwi, kororo mai mo tēnā kaupapa. Ka tahi anō mātou ko muti tā mātou hikoe, i roto i ngā tiriti o te whanganui a Tara, no rei ka tai mai ki te papa i tikana me hoati, nā whāngai, nā tamariki, i tautoko ana te kaupapa, nā tōtiti, i paku hanuiti. Nā reira, ko mai te, who sponsored this kaupapa? Ko mātou, te taura whiri te reo Māori, me tahi o ngā tarikawanatanga. Hapai, so all everyone has to do, line up and they'll get a free sausage, ne? Simple as that, yeah, come down and participate in our hikoe, in our parade, and we're fortunately been supported by a lot of the schools and locally in the area. They've all turned out today, auraki, ngā kura auraki, ngā kura kaupapa Māori, kohanga reo, and they've turned up and got a free sausage out of it as well. Well, you know, kei te mōhi o tātou te iwi Māori, we like our kai, so I think this is a bit of a hit now. I can see the lines going all the way back to Te Papa. Is this a good sign? Oh, that's a good sign that they've come out to support this kaupapa today. We've actually had some sponsors who donated the sausages and all that too, so some businesses coming along and support the day as well. I think he tohu pai tērā, ne? I te mea, e ki ana e rā kamupene kei te tautoko mātou i te reo Māori, ne? Tika, kora tētai o tā mātou karare matua, kia whai wahi ana ngā te ao pakuhi ki tā mātou kaupapa. So, your kaimahi for te taura whiri i te reo, you think this is going to be a regular event? I'd like to think so, yeah, and see it get stronger and a lot more people coming out. Well, I think I'm going to go and jump in the line because those sausages look good. Oh, yes. And intermediates are not to do it. Creator of One Day at Taniwha. Te ahua ai, pai te reka hoki o te onion me te tōtiti. Pai, no te hea kura koutou? No te ara whānui kei
Te Alistown. Ai. Oh, rawe. Well, I'm gonna jump in line with you fellas. Kei te pai tērā. Kia ora. Pai. Hi. I need to tell you that my batteries are running out. What's that news for? Oh, kia ora mai anō tātou katoa. Kei kua nei te toihau o Plunket. We're talking to the CEO, is that right, of Plunket? Just tell us a bit about yourself, your name and where you're from and all that kind of stuff. Kia ora, I'm Amanda Malu. I'm Acting Chief Executive for Plunket. I'm a Ngaitahu girl. I was a Plunket baby. And so I'm here today to help spread the word about Plunket to our whānau and to celebrate Te Reo. Pai, and so Plunket, are they instituting anything in terms of the reo in your organisation? We have a number of nurses who are fluent in Te Reo, particularly on our phone line, Plunket line, so that people can call and have their questions answered in Te Reo. We've just developed a new Māori strategy, so we're in the works of trying to really implement that throughout the organisation. Yeah. So it's developing the strategies, policies, I suppose, to guide your organisation with in terms of Te Reo? Absolutely, Te Reo, and also just being able to better respond to whānau. You know, we see 92% of all newborn babies in New Zealand, and a growing number of those babies are Māori babies, and we want to make sure we're delivering the right services to our whānau in the way that works for them. Yeah. So coming back to today, what's your thoughts about this whole day, this march, and the joy of it, I suppose? Do you know, it's just awesome. 5,500 people walking the streets of Wellington celebrating Te Reo. It's incredible. All these kids, I just think it's such a fantastic start to the week, and yeah, really proud of Wellington, but just really happy that, you know, New Zealand gets to see this. Yeah. Well, I mean, usually we see protest after protest in Wellington, so today is more like a celebration. It totally is a celebration. It's great. I've just seen all the kids as we walk down the street just cheering and, you know, yahooing and being so proud to be Māori and proud of their reo. It's fantastic. So in terms of your organisation, did you allow many of your staff, were they able to come out and join the parade today? Oh, you know, I wish we had more come out. The problem for us is our nurses are all out visiting whānau today, and, you know, need a few weeks to be able to free up their diaries. A lot of our head office staff have been here celebrating. We've got our mobile clinic, a big Plunket bus here, and we've got lots of activities all week actually throughout the organisation to celebrate Te Wiki o Te Reo Māori. So culminating with a hangi on Friday, which will be awesome. Yeah. Nice. So one more plug for Plunket. So I'll allow you 30 seconds to give us give the viewers a bit of a plug for your organisation.
all I'd say is Plunket has been around for 100 or more years. We've got experts in looking after young families and babies, and just pick up the phone, call, or get in touch with us if you've got any concerns about your baba or your little ones, because we're here to help. Well, there you have it, viewers, and fantastic. Ngā mihi nui kia koe mo tō whakamārama mai, and e hika mā koe o kolongo koutou te mahi a Plunkets, ana ka hoki ake no rā kia koutou e hika mā. And joining me here at the marae at the Papa Tonarewa is Paora Tibble, part of the team who is going to be welcoming the hikoi, the parade, here to the Papa Tonarewa. Tēnā koe e hua? Hei, kia ora, wena. Kei te pēhea, he rā pai tēnei? Rangi a tāhua tēnei, o tai mai te tini me te mano, e tamariki mai, pakekeke mai, ākuni ka whakaeke mai ki rungo i a rongo marae roa. Hei, tēnei o ngā marae o te papa, hei, me tō tātou whare, te hono ki Hawaiki, kia ākina te reo, hei, kia kōrero hia te reo. Rākei pete te himea, ka rua a tātou taonga, a taonga a kui mā koroma, e noho moke ana ki te reo, nāna rātau i tārai, i whiri, i raranga, he mea tāua tēnei kia kite mai, kia rangona hoki, kia haruru mai tēnei whare i te reo a kui mā koroma. Ana kei te takatū tō māpu, e hana anake hana mo te pōhiri mai i te tanata i te iwira i raro, ki runa i te marae. He whakanui tēnei kaupapa, tēnei hīkoi, te ākua nei, i roto i te wiki kotahi, ko whakarite tēnei hui, e tērā o tāua whae, e hema, engari kia whakarite tēnei kaupapa, hei whakanui, hei whakatairanga i tō tātou reo. Me te hunga i hara mai tawhiti, i hara mai tata, mo te reo anō te taki. He mea tuatahi rawa tēnei hīkoi whakamātakitaki whakāturana hei whakanui i te wiki o te reo Māori. He aha kia koe, te hua e puta mai iwi nei momo takunetana? Tetehi āhuatanga pai o tēnei tūmomo kaupapa, me kia rangona te reo i ngā triti nui o Pōnekene, o te kapitara o tēnei motu. Kia rangona o tātou hoa triti, hoa hatu rānei i tēnei reo a tāku. Tēnā koe e hua. Tā, ko hoki anō te rākau kōrero, ki tā tātou manuhiri e whakaeke mai nei. There's a lot of views around, you know. Still looking around for that. Oh, Mr. Babies. Oh, yeah.
Tahi api api iho ki te papatua rua ki a tā more more nui no papaki raro hea io ko tēnā tāpito pau katu he tāpito a tūturi whakamaua ki a tīna hau e hui e tāi hare mai ngā nu hare mai ngā mauna i ngā reo hare mai ngā awa hare mai koutou i ngā rangatira iari nei tātou i te rā nei tō tātou reo, te reo Māori, i ora nei a tātou i tēnei wā. Nō reira, haere mai me ngā mate ka rungi a koutou, ki a tūhono hono ki ngā mate i rungi a mātou. Tukuna, kia haere koutou te ngā wairua ki a koutou, e moi, e moi, e moi. Ko te kaupapa nui, te rā, haere mai, ki te paka nui, tēnei mahi a tātou. O tātou mokopuna, o tātou tamariki, I ora ai, o tātou wawata, o tātou hia hia, te akina nei tō tātou rea. Nō reira, I te wiki kua pahureke nei, whānau mai, te tamai te tuatoru, arapata, haere ia, te whakanui I te wā, I whānau I ngā tamariki, ka nui te mihi. Kia tātou e ngā koroua, e ngā kuia, ngā mātua o ngā mokopuna. Ko tai mai nei I te rānei, ahakoa, te nuinga kei rarora. E kanikani ana, e mahi ana I ngā mahi. Ko mātou, I haere mai ki runga I tēnei marae, ki te whakarongo. I ngā kōrero, I ahu atu, tātou tiwi Māori, ki pēa I ngā tau kei te harama. Nō reira, e rauranga tirama, nau mai. Haere mai, tēnei te mihi a Ngāti Toa, tēnei te mihi o te Papatonga Rewa, me te ati aua, o konei o tēnei pito o te whenua, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, kama. Tino, tino, kaua, timo mai, kaua,
tini o tu tātou pare. Kia ora tātou. Ko whakarite nei ngā tohunga rā mō ngā whakahaere o tēnei ahia. Kai a koe. Ko te wāri kāgik, te kai kōrero tuatahi o te paitapu o te papa. I tēnei wā, ko Wayne Nata. Ko ia tētahi o ngā mema o te rūnana o te taurawhiri i te reo Māori. Me ki kia Ngāti Koa ko whakaekere. Kia Ngāti Koa kua koa nei, ki tō tātou reo, nā tō tātou reo, tātou whakawhaiti mai ngā kia raruai ngā tiriti o pōneke i te atari. Hoi anō ko te rahinga, a kei te kanikani ira. Ko mātou, nā ko panaia mai, kia mihia, kia kōrotia ngā kaupapa o te wā o tira hāngai tō ki tō tātou reo. Nā reira Ngāti Toa, ka mihi. Ka mihi kia koutou, e tiaki nei te wāhi kia koutou, i te papatonga rewa nei, kia tonga rewa ei, kua koutou taonga, kua tātou taonga. Nā reira mihi mai, kia mana tamariki. Hei tohu, mo te mana o te tamariki kai wahola. O te apōpō o tō tātou reo, o tira o tātou tonu te Māori, o tātou iwi tonu, arake e ore orana. Nā reira ka nui ngā mihi ki te mana tamariki. Hāngaro te wāhi kia hinirewa, ngā hinirewa e ki mai, me piki. Engari, koe ne te kanohi, o tira ngā kanohi. Mihi mai ki ene o ngā kanohi e kia nei, he māngai, ki mai taku tangata. Koe nei ngā ambassadors o te reo. Kei te moa, ko māua ko te ururo. Tai o ene. Kare e tei hara mai kia māua kia haina tia te ahala. O rato hāte, aha, kāri, kuzupōra. Engari e neina. He tika me puta te kanohi, ngā kanohi. Hei whakatairanga, hei whakamihi, o tira hei kōrero. I tō tātou reo. Nā reira, wai hotu wāhi ki rātau, maratu tau e kōrero. Ko te mea nui, kua whakataua. E kura, koutou, Charles, te papa, haine te kanohi. Mo tēnei wa. Tēnā koutou, te papa tongarewa. Tēnā koutou, Ngāti Toa, o tira tātou. Ko whai sinei, tēnā koutou, tēnā koutou. Mā waira, e taurima, te marae wahonei. Mā te tika, mā te pono, me te arohae. Wai hoki ki ko tai whiti, tai hoki aiwa. Tēnā koutou, kei rā. Hara ko Wayne Nata tēnā te rūnana o te taurawhiri i te reo Māori tēnā. Si mai te pepa, ka hoki anō kia Ngāti Toa. Te mihi ana i te pai tapu o te papatonga rewa. Tuana haurongi te taumata kōrero kia nei ko ngā wahiki tō tātai matuni te rangi. Kia hora tōna marino ki rungi tamatato whenua, he whakaro pai kia tātai noa ki nei tō tātai noa. Ko tukuno mai nei tēnei wāhi kia māko whakahaere tētahi karakia, whakau ngā whakahaere o tēnei rā. Ki e noi hoki ngā manaakitanga ki tatu i hoki rungi a tātou o tira ki a tātou mokopuna. Ki manaakitia ki tiakina rātou ngā rā kai mori te tātou waro. Koe no rā, i moe i te takinga o tēnei karakia, te tuatahi e tau te kuaki ngā mihi a taku rangatira, te wāri, kia koutu katoa ko tai mai nei, te minita, tēnā koe. Koe no rā, koutu katoa te taurawhiri te reo Māori. Taino hoki ki a koe te tuahiri Michelle, ka nui rā te mihi atu ki a koe te kai whakahaere o te puni kōkiri. Koe no rā, koutu katoa, e noho mai nā i tēnā roku, koe ki mai nei, ki rungi i tō tātou mora. Ko rangatira hoki mātou te papatonga rewo i tā koutu tāinga mai. O tira i te whakaaro, ki whakahaere tia tēnei hikoa i roti ngā tiriti o pōneke tēnei rā, mo te ahata take ki whakanui te reo Māori. Mo le kānui rā te mihi atu ki tēnā whakaaro te rangatire koutu katoa ki tēnā whakaaro kua o tukuna mai nei ki a tātou tēnei rā. Koe no rā, me tuku atu i te tahi karaki ki tō tātou matumi te rangi, i noi ngā manakitanga ki tatu i hipiringi a tātou. I rongi te whakaaro kia whakanuia ngā whakahaere o tēnei rā, tuarua ki whakamātumi ai tātou ki whakahaere tia ngā huatanga mō ia kina.
No reira, kino I tātou e pāe tō mātou i te rangi tēnei rā mātai ka kawhetai whakamomitsi ki aku. Mo ngā manakitanga, mo ngā tawhainga nā au tuku mai kia mātou ro te ngā rangi me ngā pōkuta hakere. Ko koe tonu I tā mātou e whakawhirina ki nei, ko koe tonu I tō mātou piringa. Ka puta mātou kāo. No reira, e whakawhetai ana whakamomitsi ana te ngākau ki aku. Koe no rā e pāe whakawhetai ana te ngākau ki aku, e whakamomitsi ana te ngākau ki aku, mo tēnei tāua mo te reo Māori ki tukuna mai nei e koe. Ki o mātou tupuna e whāngai iho ki a mātou ngā whakatupuranga o inira. Tēnei rā, ta whakawhetai o te ngākau ki a koe mo tēnei taonganu. O tira, whakanuia, whakaungia tā mātou tūmanapo. Kia ora tēnei taonga I rungi ta matoto whenua I ngā rā katoa I mungu aroro, I ngā tau ke teke mai ngā whakatupuranga kai te kia. Ko e tēnei tino e te ngākau ki a koe e pāe tō mātou matani te rangi. Whakanuia ngā whakahaere o tēnei rā. Tukuna kia whai mana I ni whakahaere, a mātou tūmanapo katoa mo tēnei taonga. Tukuna kia whakanuia, kia tuku tonu tēnei taonga, kia tuku tonu tēnei taonga, tuku tonu. O tira e pāe tō mātou matu te rangi manākiti e tiapi no mātou whānu, o mātou hapu, o mātou iwi. Ngā mea noho mai nei I roto I te papatonga reo I tēnei rā, tēnei wā. Tāna hoki ki o mātou iwi, noho mai nā I o tāpō mātou kāinga, I te motu whānu I tai atu I te waimata. Manākiti e tiapi no mātou I ngā wā katoki, ko rei mātou e pāri I ngā potanga kino, I ngā reka tuku tonu I ora ki a mātou, I rungi te mātou. Tēnei hoki e pāe e ino atu ana ki a koe e whakawātengi e tēnei whakaungi ni whakahaere ke wāte ai hoki mātou, whakahaere ngā hutanga muri a ki. E tuku nā tuana tēnei reo whakawhetai whakamumiti inoi, I rungi tengo te matu te tamo mi te wairo tapu, ake. Amen. Kia ora, Charles. Te kaikara kia ko tākuta Charles Royal. E whia tētahi o ngā mātana pukera o te papatonga reo, kai pone ia e mahi ana, I nā tau ōhua. Koe hoki tētahi o ngā pukena o ngā pai o te mā ramatana, he rōpū rangaha Māori tērā. Stacey, mutu mai ngā mahi katoa, haere ngā koutou ki te whakareo. He mama noi ho te kore ki te iau, na te puto e te wahine nei. E atu whakataitai tēnā koutou katoa, I te ahua o tēnei o ngā pohiri ātāhua, me taha e matawai ngā whats I te ātāhua o tēnei whare, me te ahua o tēnei pohiri. It was extremely efficient in terms of our pohiri, and I really do appreciate that. It goes to show that we can do that. Tēnei wiki te wiki whakanui te reo. For most of us, it's not just 1 week of the year. For most of us, he wiki kōrero Māori I a wiki o te tau. But this week is not the week that we preach to the choir. This is the week that we reach out and that we make everyone feel welcome. Koina te rereketanga o tēnei kaupapa, ne? Ākina te reo. It is also a time when we give ourselves more energy, we re-energize and we say, yes, even though it doesn't seem like we're making progress sometimes, it is definitely worth it. Mā te ahai I ngā tāngata toru noiho, ka huri ki te reo. And we also have to encourage each other to speak what we know. Me kaua tātou e māngere. We all know that it's easier to have a fight in English. Sorry, did I say a fight? A discussion. Hoi anō, kia kaha tātou ne? So all of us at every level, we have a job to do. So those of us who are matataupe, ki te reo Māori, me āki tonu. We have to look after others. We have to make sure that you're putting the resources out there. O waiata, mahi toi, haka, waiata, puka puka. Koutou e kawai ana e te reo rangatira I roto te whare pāremata, kia kaha tonu rā. I'm sure it's not easy at all, but this is the week that we say, okay, here we are, we're here again, and the statistics still don't look good.
So what are we going to do today to change that? We are going to ask all of Aotearoa whānui to embrace te reo Māori, to understand that it has a benefit to everybody. A wairua nei, a tinana nei. Once te reo Māori finds a place in our workplaces, in our public places, and isn't just something neat that we watch before the rugby, then that is when te reo Māori will really have its rangatiratanga. But it is also of benefit. I believe that. And that's why we keep on keeping on. And I think of Timoti Mā, kouta mā o te taura whiri, te ururoa, Wayne, he tika tau. You've all been on this waka for a long time. So it's important that more of us get on board the waka, ki te hoi, and that we all do our little bit. I wanted my son to see today this kind of event, te reo parade, and see how many people do have the energy and the aroha for te reo. Currently, he's just saying, do I have to listen to all of those speeches? Koe nā tāne, māma, ka mahu e taku noho ki waho rā me ngā tamariki. Hoi anō, ka aroha, ka rehe aroha. He momo no te pāpa pēr. E tōna tikanga, my hope is that by the time he is my age, which is not that old, that there will be quite a difference, because it is about how long the Wiki o Te Reo has been going. And we see your mahi, we adore your mahi, we really do appreciate. Kia mōhio mai koutou katoa, kai te mihi tātou kia koutou. We know all of the mahi that you do and how important it is. So this is a nice week of inspiration, and also for ourselves to gear us up again for another week of welcoming people in and never getting hoha. Never at all. Not with TVNZ or any mainstream channel to say, yes, let me help you. I love hearing you kohuru te reo. And maybe today is a day that we can try a little bit harder, we can open up a little bit more. So, as I say, there are some ambassadors that have joined us, and I think as a ropu, they really are quite perfect, small yet perfectly formed, which I really do appreciate. In terms of what they represent, called Julian Dennison Tera, and he's outside with the tamariki. Again, another black mark against Mama for not letting my son go out. But Julian is a rangatahi, kei te kōrerotia te reo I tana kāinga, and he's realised that he is making baby steps himself. If a 13-year-old can articulate himself like that, kia kaha tātou ki te whai tana tauira. Nehe meo naskara, me mihi tātou ki a koe kātika. It takes a lot to put yourself out there. It's not something that you had to do as an All Black, but now every time you score a piro, you should know that we're all with you and that we really are proud and grateful. Kia kaha e hoa, mātou katoa koe e tautoko, e aki me ki. It is up to all of us to support. When we put someone like Nehe out there, we must then look after him and know that he brings in a whole new audience who don't know who I am, for instance. And that brings me on to Jenny May Clarkson. Taku hoa puhu mau, ngā mihi nui ki a koe. She's doing so well. She's really doing her bit to increase the Māori-speaking population by having two at once. Ngā mahanga, kei konei hoki rāua. And Jenny May has had her own journey, and her honesty about what it takes to be like us, to be kia ora kids who grew up with just those words, kia ora, and beating the whakamā. Not that it doesn't still happen. Me aroha tātou ki te iwi, kāre anō kia whai tō tātou reo Māori. I think it's incredibly important that we look after each other in terms of it's embarrassing. It feels like you belong to something and yet you can't participate in it properly. So kōrero from people like Jenny May I think is extremely powerful. And people can say, hey, she right-shifted so effectively across the Zipper scale. She was not a speaker, and she really dedicated herself. She was a super nerd. She would come to our whare every week and want to know everything yesterday. Katahi te tauira pai, ko Jenny May. Nā reira, koutou katoa. Kua wareware au tētahi kau, Jenny May, Nehe, Julian, Andrew, taku whanauka o Ngaitahu. So the breakthrough that someone like Andrew Mertens can have should not be underestimated, because katumeke katoa te iwi, ne? They go, what? Andrew Mertens speaking Māori. And this is what we need. We need to shake it up. They're all bored with me already. They go, yeah, you love Māori, you got a husband out of it, yeah. So it's important that we change it up, that someone like Andrew goes, I feel like this has a place in my world. It tells me who I am, who Aotearoa is.
Kai te moke ke i ki tōna reo. Nā te mea tipu ake i te taha o te iwi o tuahiwi, ne? So those kind of kōrero have a huge power and influence. And again, Andrew just came on board, and in the month since he's done that and been out as a Māori speaker, he's going, oh, those Maoris, I just can't believe how many iwi radio interviews I've had to do. No, my haere mai, welcome to the party. You might be late, brother, but this is how it works. As soon as you're on board the waka, we give you a tea towel and you are busy. Nā reira, ngā mihi nui kia koutou katoa, te kāhui e whakatairanga ana i te wiki o te reo. Nā reira, e hoa mā tēnā koa, ho mai te pakipaki, ki te honore te ururua Flavel, te koroua hou o tana whānau, ka tahi anō te mokopuna ka whānau mai. E nā nahira, ko wai kē tēnā ko te ururua Flavel, te minita o ngā whanaketanga Māori. Kia ora. Kia ora tātou katoa, check, check. Ngāti toa, rangatira, te wāri tēnā koe, o tira koutou o te papa tongorewa tēnā koutou e whakatau nei tētahi paku wāhanga o te hiko inui e kōrero hiake nei. O Ngāti koa, e ara, tērā kōrero, kei te tika tā tēnei nā, tā wai, o Ngāti koa tēnei koa tatu mai ki mui o koutou i tēnei rā. Ka mihi rā ki te āhuatanga o tā koutou pōhiri mai, me te kawe mai o te pare kawa ki mui a koutou. Kei te pērā rawa taku kōroi te meina nahi nei tae tu au ki te rā o ngā korau o roto Ngāti tūwhare toa, a Jim Biddle, koe a tērā ka tukuna ki te kōpua papa tuanaku i tēnei rangi tonu nei. Weno, waiho ia ke au kioki, arā anō rātou, arā anō atu rātou. Waira, ka mihi rā ki o koutou i whakatūwhera nei te marae nei ki a mātou, tēnā koutou, kia ora tātou, tai atu ki a koe Celia, tēnā koe, ko puta mai hei kanohi mo Pōneke, te kāinga o te hau me te anu mātau, me ako koe e rā kupu ke mōhio mai koe ki te āhuatanga o ngā kōrero e hāngai pūnei ki a Pōneke. Kei te karangarua, te ahukarumu, tēnā koe, i puta mai tēnei wā, ka mutu tō karakia. Nā, e homa, kei te tino hari kua tai mai tātou ki konei, kia whai wāhi tātou ki te kōrero mo te wāpoto. E hare te mea kei te pīrangi au ki te whakatoro i ngā kōrero ki arua, karakau i te mea kei waho kē te whakaminenga, kei te ao. Arā, tō tātou iwi Māori. Tērā pēr ko ētahi kei te tuku i ngā kōrero ki uta ki tai, mā te reo irirangi, ko ētahi pēr, mā te pōaka whakaata. Engari, ko te wāhi ki au, ko te mihi kia tātou anu. Kia ku hoa me mai pāremata nei ko tatu mai tēnā kūrua tahi tātou i hara mai ki te tautoki tō tātou kaupapa. Koe nei au e ki nei ngā wā katoa, mena e tika ana te kaupapa katoa mātou ka tai atu ki te tautoko. Ki te taura whiri te reo Māori, kei te tiamana, Wayne, tēnā koe, ngā hiwi, me o kaimahi o ringa raupā i tēnei rā. Ka wani ke te āhuatanga tō tātou rā. Ko ai te pōrangi ka kia atu kārehe take o te hiko i ngā tiriti. Ko te hari koa, i ki te atua i ngā kanohi i ngā tiriti, he pō he no rātou, he poro tēhi tonu tēnā e hare ake nei. He poro tēhi engari, he poro tēhi mo tō tātou reo. He kaupapa pai, he kaupapa he whakahihiko i te ngākau. E hari te mea ki te takataka hi te mana o tētahi. Karakau, he mea whakanui i te āhuatanga o tō tātou reo. Ka mihi ki a koe, tira ki tō tari, ki ngā wātene Māori, ki te kaunihiro o Pōneke katoa. A rātau i āwhina, i te hunga hikoi, kia tīmata mai ai te wāhi tika, kia mutu mai i te wāhi tika. Aira, ka nui te mihi. O tira ki tō tātou kura, ka mihi rā ki o koutou te mana tamariki, ko koutou e whakatauire nei te āhuatanga o tō tātou reo a ngā tau kei Mutearoa. Me taku tira, o roto te puni kōkiri, tēnā tātou katoa, me ngā reo karanga, ara, ko enei ko tatu mai ki Wainganui a mātai. Aira, kāti, ko te kaupapa nui, ko tō tātou reo, i puta te kōrero, ākina te reo, i tērā tau, he kōrero nō rā tērā, i tēnei tau, ākina te reo. Ka mihi rā ki enei rā, ki enei nā, ki te koe ana nā, i muri nā, ki a Jenny May, tēnā koe, hare me tō iwi. Hare me tō iwi, Ngāti Jenny May, tēnā koe. Kia ora koe mo tō noho mai, ko te mea nui kei te tiaki koe o Tamariki. Ka pai o ki ko koe tēnei whakatauire nei, pēnei tā Stacey e kōrero nei. Ko te aro hanui ki tō tātauro, ka mihi ki a koe, e tū hei kanui mo tēnei kaupapa, tai rā nau ki tēnei o ngā uri o roto Ngāti, o Tapuika, o Te Arawaka, o Te Arawa.
Kia ora koe, Ngāti Mania poto tērā ko tapu eka tēnei, nehe, tēnā koe. Pai tonu te koro te kuia nei, Stacey. Kia tū koe, ki moi te arora o hoa tākoro, me te moi anō ki ko koe tētai o ngā ambassadors mo te reo Māori. He mea nui tērā, he mea nui tērā. Ka ki te mai, he mana anō rato te reo, he mana anō rato te haka, ko te haka o roto Ngāti toa. Ka mihi ki a koe, ko tū, ko whakakanohi nei te āhuatango tō tātou reo. Kōrua ko te merch, kāre i konei tēnei wā, engari ka nui te mihi kia kōrua tahi. Tai rāno ki tērā o ngā tama tāne, ngā tama i oho nei te hāwhi pai te rima i te ata nei ai ki tāna, ki te haere ki te pōka whakaata, ka tū i te hari koa, i wahona i te rori, koe tērā i tū, mihi ki te tini ki te mano, ka mihi ki aia, he whakakanuhi nei te āhuatango tō tātou reo. Oira, ko mutu ngā mehi ko tāku ko te kiatu, ētahi paku kupu nei, ka puta i te ngākau. Ina nahi nei, e tika ana te koro i puta mai taku mokopuna tuarua. Nā, ko te mea tuatahi, ko ruatai. Ko au kai te ki, kāre he mea i tuatu o te whakarongo ki tō mokopuna e kōrero Māori ana. Kāre he mea i tuatu o tērā kiau. Kia rongo koe i tō mokopuna e kōrero Māori ana, ko mōhio koe kai te ora te reo i roto i tērā whakatipuranga i tērā reenga. Whakapapa nei, tērā hekenga. Ahau, ki taku kōtiro, ki te mokopuna. Ka ora i te mokopuna, ko te mea muri ake, ka mau pai te reo Māori. Waira, koira te harikoa, ina nahi nei aha ko te ngenge, i puta mai taku mokopuna tuarua ki te ao. Ia kōreroa pēr, ka rongo ake i tana reo, e kōrero hiana, ki tōna māma, ki tōna pāpa, ki te kuia, ki te korau. Kāre he kōrero i tuatu o tērā. Pērā i te wai, heri au i taku kōtiro, taku mokopuna ki te moina pōnei, kāre tērā i whakarongo ki te korau. Engari, tai atu ki te moinga, e tau, kau. Ana, ko mōhio ki te kōrero Māori. Nō reira, tērā. Kārua, nō reira, kia kā tātou. Kaua ki te tiro, kia tātou, tēnei whakatipuranga tātou e noho nei, ngā pakeke, engari ki ngā tamoreki ki ngā mokopuna. Kai reira tonu. Ko te mea tuarua, ko te ki, he paku whakatūpato. Kai pōhehe tātou, kai te pai, te rere, te kōrero o tō tātou reo, karagai. Ki au nei, kāo. He hai pērā i taku koro i te mea ko kitau e ngā tatauranga e meana, kai te heke haere, te hunga kōrero Māori. Ko te hunga pakari nei, ko te hunga kua koraua, kua kuia. Engari, ko te nuinga, kai te āhua, kore haere, te nuinga o te hunga, te tikanga, ka kōrero Māori. Noa reira, ko tā tātou, e hoa, kia matara. Me whakamātautau i a tātou anō. Kia kōrero hia, kia kōrero i tō tātou reo i te ao i te pō. Kia kau e kia atu, kia kōrero Māori i te ao i te pō, ka waihoake ki te tēpu, i te wā o te tina, ka huri ki te Coronation Street, ka tai, ka huri ki te reo Pākehā. O reira, he aki tērā, kia tātou i tēnei wiki, kia kaha tātou ki te kōrero i tō tātou reo, kia whakairia i tō tātou reo, ki mua i te aro ngā tamore ki mokopuna, kia tāia i rātou te kaua i tō tātou reo, hare ake nei. Waira, kāti e nei kōroko taku, kupu whakamutunga he ki atu ki a tātou. Tēnā tātou i tō tātou noho tahi, me te aroha noho ki te hunga kai wahona nā, e rongo nei te ngau o tāwhiri mā te engari. Anei tātou, me ki e whakatutuki nei te āhuatanga o te ekenga, o te tira ranga o tō tātou reo. I timata mai ai te whare pāre mata, te wāhi i kite mai ai te pēti hana i te wā o ngā mātu ngā tūpuna, te wāhi i pāhi nei te pire mo te reo Māori i te tau ko hipāke, te wāhi, te tikanga ia, ka rongo nei i te reo Māori e kōrero hiana i tēnei wiki tonu nei. Ko eke mai ki te papa tongarewa e tiaki nei wā tātou taonga, nā taonga kui mā koro mai tēnei wā. Hoama, tēnā kūtau katoa. Kia ora mai. Ko te minita Māori tērā, ko te ururua Flavel, kōrero ana.
mo te reo tongarewa, mo te reo karamehameha, i konei te papatanga. Kono tamariki o te mana tamariki, te kuro o mana tamariki, tērā e tau te kona i te minita. Tana mai ki te kawa i tō tātau reo i te kotahi wiki pēr ko hipa ake i tāmaki makarau, ana ko te kaupapa o Pauaka Makaata Māori ki te whakanui, i ngā kaupapa Māori nei, ko tana warangatira tērā, a te mana hau, te whakanui, ka pai, ka mihi ki aia, ka mihi ki te mana hau, ka mihi ki aia, ka mihi ki ngā tamariki, tēnā koutou, kia ora tāpua. Ka mahu e hoki taku mihi kia nehe na te mea i riro i aia, te tahi o aua tohu hoki, te tohu o matariki. E mārakaraka pēr te matapai ka riro i aia, engari anō taku hoa, o horere katoa māua. Kuna tāku ki aia, kai te tuku a Pauri te taonga rai e kore rawa e riro i a koe. Nā te mea, nā whakaata Māori, ko wai ka tuku ki a koe, kai te mahi koe ma te reo tātaki, mea rau ake, ka riro. Nā reira. Me mihi ki te hunga I ata poipoi aia ka tika. Kia ora. When we were speaking about mokopuna, this woman will probably look like a mokopuna for the whole of her life. Engari, he wahine mātau ke, he wahine atamai, e tika ana kia huri te rākau kōrero ki aia a hinu rewa Boutu me mapoari o te taurewhiri I te reo Māori. Kia ora hoa, nau mai. Aha, akiakina, te reo ka meha meha o Aotearoa. A tēnei au ka mihi kia tātou, I tēnei kaupapa nui whakaharahara, ko te whakarewatanga o te wiki o te reo Māori, ana ko tana tino kaupapa kia ākina te reo. E mihi ana hau ki te remu roa, ki te hiku roa, kei wahora. E whakahihi ana a roto I te tini ngero I tai mai ki te whakatairanga I tō tātou reo. Māori mai, Kiwi mai, Tauiwi mai, o tira no tātou tēnei reo, no Aotearoa. Whānui, ana I whakatina nahia, I wahora I ngā tiriti matua o te whanganui ātara. A miharo pai, aku ākonga ko tai mai nei I te Papaioia I mana tamariki, te hikoe haere ki mua I te minenga I te huarahi matuara I pōneke nei. Nō reira, tēnei au ka mihi, tēnei te taurawhiri I te reo Māori, ka mihi kauake ki tēnei kaupapa. Ana ka hoki aku mahara I au e tamariki iho ana, he kōrero Māori mai oku mātua I au e tupu ana, ana ka haerere mātou ki ngā toa ka tiro makutu mai etahi. Kia mātou e kōrero Māori ana. Tairawa mai ki tēnei rangi, he oranga ngākau, he piki ngā waiora, ara koera te tino whainga I tēnei rangi. Nō reira, tēnā hui hui tātou katoa. Tēnei te taurawhiri e tino mihi ana kia rauringa, ki ngā huruhuru, kua piri mai kia rere ai tēnei kaupapa. Ana ko te papa tongarewa, tēnā koutou. Ko ngā mana, ko ngā reo, kua tatu mai I tēnei wā. Ko te māngai pāho, anō tērā. Ko te puni kōkiri. Ko te tāhuhu o te mātauranga. Ko te kaunihera o Pōneke, Wellington City Council. Ko Progressives, ngā toa hoko maha o te motu. Ko Fresh Choice me Super Valley. Ka mutu ko NZ Post, te hunga o te poutāpeta. Ana nei te taurawhiri e whakamānawa atu ana ki ngā hoa kua piri mai, kia rewa ai tēnei kaupapa. Ana he poto tēnei, he poto anō te kakau o tēnei paipa, engari I nā ke te roa o aku mihi, o te au mihi, o mātou o te taurawhiri te reo Māori. O tira, ko ākina te kaupapa o te rānei,
ana ko te āki me te whakahauhau i te hunga i ngā papa tākoro, ngā papaha kina pērā ia nehe, i tipu ake i Manawatu i Papua Ioia. Ko taku hononga ki aia, nā taku māma au i whakako i te wharewānanga, no reira ko maua, a nehe. Tai atu rā, aku mehi ki e rātu o ngā māngai, e whakatairanga i te reo hono. Ko ngā tamariki nei e tākaro poi tarawhiti ana, hei te whākaraka pū, no reira tēnei taku whakapāha me patu mātau i te huarahi. Engari, kia mōhio mai koutou ko te reo Māori tērā, ka karawhio e rātou i te papa tākoro, anā ka ākina, ka whakahauhautia e o rātou mātua. I tēnei ahi, i mua, āmuri ake nei, ake tonu atu, kia toitu te reo, kia ora. No reira, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Hara mai. Ko hine rewa pautu, tērā, e kōrero ana. Mō te rana tiratana o te reo i roto i āia. Me ki koia tētahi o nā puawaitana, o nā kākano, i ruia i nā tau whitu tekau, waru tekau ki muri. Kia tipu ake ai, kia mato ai te reo Māori. Ko nā tamariki o te kura, Kia ora tamariki o te mā. mana tamariki Tēnā o koe te papa e hinurewa. oi a tērā. Ka nui taku manawa reka ki o mahe katoa e hoa. He pai kia ki tēnei momo o te wahine kaha tautoko ana i te reo kāre te paku mataku ki te tū, ki te kōrero. He momo pēr māua he aha koa te iti o te hanga e nui tonu te waha. Hoi anō, he rau e tēnā. And we need to support our women. There is a saying, it is a mother tongue, and there is a reason for that. Mā ngā wāhine pēr te reo e tuku ki ngā tamariki. Although it's slightly different in our whare, and my husband is very strong in terms of looking after the children, extremely well trained as te arawa mena. E tika ana te kōrero ne, ka ora te reo o te tamaiti te māma. Nā reira, kia kaha tātou ki te tautoko i wena momo kaupapa, ngā kaupapa e hāpai ana i te reo o te kāinga. Ko te kāinga tonu te mauri o te reo, koina tāku. Ko te kai waia te whai ake nei, he uri no kaitahu me tūwhare toa, nā reira kau e tohe, no wai, no hea. Ko ngā waiata e haere ake nei, ko etahi waiata hou, mai te rōpu Groove Roots, no waiwhetū. Ko poropiti Māori me te wai tau hou Māori. E te iwi, ho mai te piki paki mō Cyan. Kia Cyan. She even does her own stunts. Ka pai, kia ora.
Ko sai no ti tēnā waia, kai Tēnei waiata. wā tātua Nō nei whana tahu, ki no te ngā paipau poropiti, nāme. o nihira me ngā mea I tēnei wā. Yeah. Thank you. I tipu ake ai ki Pōneke, hoi anō nai tahu te kōtiro nei. Nā whakarana mai rā, ki tōna reo ōreka. E haere ake nei. E whiti ana te aroha ngā tohu whai mō te katoa o te rangi mari me te whakapono whakarongo ki ngā kōrero a ngā poropiti Māori poropiti Kia mau, kia kau, te rongo mau. Ko te rangi mari me te whakapono whakarongo ki ngā kōrero a ngā poropiti Māori poropiti Māori poropiti Māori poropiti Thank you. Tēnā koutou katoa. Ko sai no ti tēnā kaiwaiata. No, I tipu ake ia I te awa kairani, Tatahi I te te reo upoko waiti ko tika nei. tēnā. Koe Me anō, maumahara no tātou ki te tō ingoa, ko kārehu tiro kaore o kore ka rongo Tamatea, noi I te haere, waipau ko nami. Saien, hau mai Ai, te paki ki aia. Kia mōhio mai koe, Saien. There's a few out here who used to be in pretty cool ropu Māori groups as well. So no, he pai tonu tēnā, kia kitea tonu tia tēnā āhuatanga. E hoama, hei tā tēnei ka hoatu te rākau kōrero kia Rick Ellis, I nei anei? Oh, ko koe ki te. O Rick, tōna Rick Ellis nei. Te tumuaki hou! O te papatonga rewa, tēnā koe. Neko I te whakairo o te kuhu te kōrero. Nei rā ko te karangatanga tō tātou reo, pō te ao au te pō. Te rāpē ko whakautu e te karanga o te kaupapa, ko eke te tino me te mano, kei konei, kei raro, kei waho. Nō reira, kia ora tātou. E te minute tēnā koe, ngā mea mo te pāremata Kelvin Penny, koutou rā, nau mai hara mai. E te koro matua o Pōneke, e te mea, tēnā koe, koutou rā, e kia pēnei te kōrero, tūmeke Pōneke.
Just a few words, and I just want to katahe tonu nei ko koro mai taku tō mātou tumu whakarai, kāre tai nei te hara mai ki te kōrei tā rānei, nō reira anei te ahua tūmeke hei tū I tēnei rā. Hoi nora, I just want to say that it's our absolute privilege, the schools, our children, our businesses, our communities, all of us are here today for one kaupapa, and that's to recognise the importance of te reo Māori in our lives, in our workplaces, in our homes, and on our hearts and minds. He mihi nui kia koutou katoa ko eke nei I te rānei. Obviously, kia koe Wayne, te taura whiri te reo Māori, koutou rā ngā kaipupuri te mauri o tō tātou reo. Kei muri nā Michelle, tēnā koe, hoki ora mai ki waingana tātou. It's really my privilege as the Kaihautu of Māori co-leader to welcome. It's our honour and privilege to be a part of this absolute wonderful kaupapa. Te papa recognises and acknowledges the importance of te reo Māori, the Māori language for all of us in Aotearoa, New Zealand. The Māori language is an important dimension of our national identity. It acknowledges our origins and foundations, our journeys and histories, our unique place in this country. Te reo Māori is a taonga to be shared, celebrated and used by all people in our country. As we care for and look after the many taonga or treasures on behalf of our communities and our nation, Te Papa also recognises that Te Reo Māori is a precious taonga that must be used, spoken, nourished and revitalised. As our National Museum, we are committed to ensuring that Te Reo Māori is a taonga that will be promoted, will be celebrated and will be used in all places. Kei roto tonu I tēnei whare, kei roto tonu I ngā kaupapa kei te whakaari e mātou. When we often travel overseas, we all experience the pride and inspiration when we hear Māori spoken, as it connects us to our whenua, our identity, our sense of belonging. It touches the heart and soul, and it gives us strength and comfort in knowing that we are from Aotearoa, New Zealand. So finally, hei whakakapinga māku I tēnei wā. I just want to encourage people to use te reo, ākina te reo, and in particular to show our support to our athletes, me nehe, koutou rā, ngā commissioners, tēnā koutou. We want to encourage and me pehe te koro kia kaha koutou, kia kaha e hoa mā, hoi anō rā, mauri ora kia tātou, tēnā koutou, kia ora tātou. Kāti kua mutu nā mihi, kua mutu nā whakatau I te marae o te papa tongarewa. Kua hariru, kua mihi mihi nā tānata nei. Hoi anō e tewi, kia mautonu mai.
Kei te haere atu nā kei te haere te rākau kōrero kia Adrian Wagner. Kei raro rā. Okay, power my There's someone's Kia ora tēnā koutou katoa, kai konei a Praone Gloin, no te wānanga o Aotearoa. Tēnā koe Praone, koe anō tēnā whakamārama hia mai o whakaaro mō tēnei rā. Kātai ko te kaupapa, raue, tūranga hākoa, pārekareka, harikoa, e rā kupu katoa mana hau ko tēnei. Me taku kite nāna tamariki i pērā ai, mehe mea. Mui ana te kaupapa nei e te pakeke ko marokepe, engari nāna tamariki I tino ngā hau ai. Nō reira, ai, pārekareka katoa. Hoi anu, me ki pēnei wahara mai hoki koe me tētahi atu kaupapa. Tēnā whakamārama hia mai te tō koutou kaupapa o te wānanga o Aotearoa ko tai mai nei I tēnei rā. Ai, ko tā te wānanga, he whakatairanga I te iwa o Matariki. He whakāturanga e hāngai ana ki nā whetu e iwa o te kāhui o Matariki. O tira he whakatairanga I etahi whakaakoranga ki a tātou anō I te mea ki tā mātou titiro ko a hēpea, tā tātou whakanui a Matariki. Anei ko tētahi tauira, ko tere tā tātou huri ki te whakanui a Matariki. Kua rere a tātou kōrero, ngā mihi o te tau hou Māori, engari kāre anō a rewa Matariki I rewa, I tēnei tau ka rere e rā kōrero. Nō rere, koina te etahi o nā hua o te whakāturanga nei. Ai, ka mutu, he mea kua kākahuria ki nā hangarau, e raratai anei te hunga nohi nei, te tamariki, o tira ngā rangatai. He mea I roto, mona whakapaparanga katoa, koenei katoa kia whakakumarau I au. Koenei nā kōrero e hoki tonu mai nei te hunga ka whai wāhi mai ki te whakāturanga nei. Hoi anō, toko hia hoki ngā tāngata kua hara mai ki te mātakitaki mai toko tau whakāturanga. I timata mātou ki whāngarei, I te rāhina ka mahueke nei, ana ka kotahi wiki nāia nei, ana ia mātou e takahi ana I te rori kua tahi manori marau tāngata, kua haere mai ki te toro, ki te whakātiranga nei, ki te iwa o Matariki. Māori mai, Pākehā mai, Haina mana mai, Hūrai mai, he nui te hunga kua haere mai. Ka mutu katoa nā kōrero, I puta I te hunga he pai. Nō reira, koenei pia te oho, ki oku nei whakaaro, hei whakaako I a tātou tamariki mokopuna. I nā hoki, ko tēnei whakareanga, e rata ana ki a rātou nā mai hangarau, me pai hoki te oro, me pai hoki nā whakaahua, nā pikitia. Koenei katoa nā ahuatanga ka kite I roto. Ana I te wā e haere ana te whakātiranga, kei te ako. Nō reira ai, he nui te hunga ko haere mai ki te mātakitaki.
Oe no kai te tū koutou ki porirua popo me pehea hoki te hunga hihia nei ki te haere mai, ki te mātakitaki i tō koutou whakāturanga e whakapā atu. O koutou te iwi e hihi ana ki te haramai, me I mera, ki tēnei I mera. Te iwa o Matariki, katoa he reta puiti. Te iwa o Matariki, ki at twoa.ac.nz. Ai. Oe no, hai whakakapi ake i a tāu kōrero e hoa. Hāpu e tahi kupu kōrero hei whakātu ki te hunga e mātakitaki mai ana. E whakātu ana i o whakaaro nui mo tēnei rā. Kua kawea mai nei tamariki. Me he rātu kaupapa ki te aroaro o te papa. Kia kapuhi ake pēr te wairua, te kaupapa rānei o te wiki o te reo I tēnei tau. Anei, ākina. Anei, kia āki I te hunga. Iti pēr te mohi o te hunga horokuku rānei ki te kōrero. Nō reira ākina tō tātou reo, ākina hoki tērā hunga ki te kōrero. Mori hia, manakitia, whakatairanga hia tawa hungara. Kia hia I rautou ki te kōrero, kei tere tātou tūraki, engari me mori tērā hunga. Koe nea no te take I kawea mai ai e te wānonga o te aroa, tērā o a tātou manihiri tuarangi airani. I te mea ki tā mātou ki te ahakoa te hapa, ahakoa te he o te whakahua, ko tāna he ngana. Nō reira, me mihi te ngana, he mea nui te ngana. Nō reira, me ngana tātou. Koe nā pē te mea nui o tēnei wiki o te reo nei. Nō reira, mihi ana. Kia ora, tēnā koe, tēnā tātou katoa. Kia ora. Hotira, tēnā koe, tēnā koutou katoa. Hoi anō, kōti nei tēnei whakāturanga I tēnei wā. Tika hoki kia tuku mihi atu ki te hunga I puta mai. I tēnei rā, kua āhua puta I ngā kōrero o Praone. Waku kōrero mo te hunga I tae mai, ngā tai tamariki, ngā tamariki I tae mai ki te whakanui tō tātou reo. Kai te mihi anō hoki kia kahurangi Maxwell, nāna hoki tētahi wāhanga o tēnei kaupupu tai atu no hoki kia koe wena pupuri nei I te mauri o tēnei o ngā kaupapa I roto I te whare o te papa. Bueno, he rangi ātāhua, he rangi miharo, ko te tūmanako ka horapa ai tēnei tūāhuatanga ki ngā taone nunui katoa o tō tātou motu. Whakawhiti atu ki ngā wāhi katoa kei reira te tini o ngā Māori ara ki Ahitereiria me rā taone hoki. Nā reira, e hika mā, kai te mihi atu rā kia koutou, tēnā koutou, tika hoki kia whakatairanga, tia hoki tō mātou teihana te upoko te ika, e pāho nei, e whakatairanga nei I tēnei kaupapa. I tēnei wiki, te wiki o te reo Māori, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Hoi anō e te iwi. Kua tai tātou ki te pito whakamutuna o tā tātou whakapāhotana motuhake, whakapāhotana reo rua, whakapāhotana tautoko I te reo Māori, I te wiki o te reo Māori. We've come to the end of our special broadcast online to celebrate the parade, the Māori Language Parade, and also Māori Language Week. We're probably at a critical time in the development of the Māori language, with language speaker rates, as you may have heard during the speech of the Minister, decreasing over the past 10 years. The challenges for the survival and continuing health of our Māori language still exist, and it may be a little tougher for all of us to make sure that our language carries on for the rest of our tamariki mokopuna e haere ake nei. Just a few stats too to leave you with. O nā tānata Māori toko whakutahi nahe te kaikōrero Māori, iti ake I te urua o rau o te huna Pākehā e kōrero ana I te reo. Hoi anō, kia kaha tātou, kia kaha koe, tātou, kia toi ora tonu ai, tēnei reo ahurei. Tēnā koutou katoa. Hi,
Anna hi,